In effect, it's better for me when I'm in opposition to deal with these people. We basically said that 5 years is a short time. And we are going to serve in opposition the best way we can. And we are ready. We are ready. So don't be, hakuna kitu ya kuwa na shida. Nenye nina isi, tunaiye mbaino, tuimatwa silikali. Chigwa? Tuname yetu kala mangala tani, nyagengi. Tufanye kazi na Rais Mheshimiwa Ruto, kwa sababu yeye ako na 85% ya budget ya Kenya, sisi tuko na 15%. Lazima tufanye na yeye ndio watu wetu wa Machakos waweze kusaidika. Na najua nyinyi mnanikubalia nifanye hivyo. Mnataka nifanye kazi na ile serikali iko. The Ruto administration has promised itself into power by exploiting the sorry economic hardships facing our people with the use of the hustler narrative that has assured us of paradise. Mwendo mzee Isiana na mwendo mwedu Kisia wa MUTONGOI TV na MUTONGOI FM karibu ndene wa kilungu cha Ikumbi ya siasa muthenyani wa umundi wa chumwa matukuni kenda mwai wa 10 mwaka wa 2022 na masahama vikava tukoma ni ava Ikumbi ni tuili kavonde ni tuyungula ndene tuimanya kwichao na ni maundu meoko ni Uteti ni mavikiana kwiyonea o visa osuna vikiana kukonia vau ni kwate yuwe na kulu kila tukila tuinenia maundu tukila tuinenia umundi na tuinenia yulo wa Uteti wa Mendeeo tukwata niti Uteti na Mendeeo nondo Uteti wote Mendeeo ni Uteti bathei na no nginyoke saithi ani twanina nisia yulo wa Mendeeo muno vaile mbetani itu ya ukamba tuinenia yulo wa serikali si akaunti na endi serikali ila nene nilikana ukamba tuina serikali itatu si akaunti serikali akaunti ya MAKUENI Masako na Kitui na endi serikali ila ingi nene kwa wana musese maondo ase moto kwitha tuinene avande no kuombea siasa na kunetu kudhocha we saithia ni we konia vondi ni ukayete woni waku yulo wa onenania o naendi tunenanya kwisela ile itatu kenda yomwe 5 na ambayo tumani mukuve vatendi vi ile itatu kenda yomwe 5 na ambayo tumani mukuve va inde vituma motumani maingi undu vatonyeka wende na kwete mawoni makuyulwa onenanya witu ekulio kwa ini makwa kana woni ne umwetekelie vaandhi ni wa kuombea siasa deni wa mitandao ya mikomo kadile tuambie na Facebook ni MUTONGOI TV na tu live deni wa MUTONGOI TV isu ni Facebook yetu na inde deni wa page ya MUTONGOI FM ya Facebook MUTONGOI FM na page ni yakwa ERASTUS kithuku wa NZOMO tu live ngaleko ni sionde enda like page na wiviki na kufollow na ndeni wa YouTube tu live pia na wakatumia anyanya umaku alame kwasa likana ikumbia siasa idha ikilete nginyama vaka ngaleko sia ku ya Qatar ngaleko sia Spain tu mashambiki kukonde ngaleko sia Saudi Arabia kila kona America kuona wakatumia anyanya wasume kukwasa link maka manyani chao kiende ukamba nondo tumanya kila kiende ukamba kwesela kuombeni ya siasa na vaikange ni va wezaidi anetwa nenania na ku musia yese ku inu amanya kulao tukwatia nikando wezaidi anetwa nenania nyene to ERASTUS kithuku NZOMO ndeleva wa kilungu kicha kuombea siasa nena alatu ida tuitethia nesia ni mavikie onde otondo kuona to a full house to va wezaidi anetwa nenania twena ku tutambanye nginya muthia batego koma thini wa Ikumbi ya siasa. Yes brothers, tikalivu mwana kuombeni ya siasa na ndiye na watanu kwa kumwona tuatiana wachumwa FM nwetu inakeva twetikilana tweki waje tukakoma na ingi nondo ngaino twendete no tweki yeye twainaguva hivinda yengi twaze mwanyongo wavinguka okoka twaina mheshimiwa bayo vindo ingi twaze mwanyo wavinguka okoka ngona ngaino no twiwiete na no twendete netu akoma na vaingi kune ndo muthocha na ndi mutongia muvya nondo akuvatha mwanya wenyu okuka vai kuombeni wezenya netwane ne nambai kwa undi enda twambi ovano ukelie musia isia mulilikani masietwa nikenda twambi. Asante na kwa nita wawili wa MALILE kuma kiliombunge cha Kibwezist ni opposition leader wa Kisio Chuchu na niendo tongea MUTONGOI TV muvya na muna wa ERASTUS
na FM na mheshimiwa Kyalo MUMO majority leader mundu akwithwa twiba nikanatu na mwithukisha asante ni muvya muno Willie Malile aneta sia kifela cha uyumbe fa kibwezi isi niwe wasia kana we ni opposition leader ngale ko nisu nituone ni amondo kuwe opposition leader usuni wakulunga utongo yola wivo tuenene amondo asu on the ko Malile ni one of the right person watu inangendhe no waikumbia siasa kwa FM ni kwati watinda nesa chuma ke cha kwela kalibu ikombeni ni mubya ERASTUS na anana makwano me Malile na me mheshimiwa Kyalo MUMO nenda zamano nitho cha siasa MAITU na education on the balamai me Ikumbi netunga mubya kwa ngai nondo na iba wa chuma muthelu na ntratia twa sekana ngai abingwa manongi tukoka na ni wabingwa manongi na hitu iba yuko undula nondo na mheshimiwa Malile mituke mheshimiwa landa ila kuona ni mheshimiwa majority ne kwa leto ila kuona na ona ndwaza kuitwa ingi anawaza kuiwe na watu ika majority kwa iwe majority bado ni majority ichwe gitumija utongia ngai mubya nondo ni wetu no kwata se withi na ne withi iwe ko ndikwe kwati sio ko uto yambe Ikumbi tukezi asiza MAITU on the mabala mai ondo tukona Ikumbi na muthocha twitha twi mo mwambia no bakamwiso na inisi ondo twithia Ikumbi walikandu mote musakwa na utukwata musakwa na tumala tia siango ni mubya aya asante muno bwana FM Fred MBATHA ni mutaalamu witu kabina kuthikala kangi twitha na keva itutavya yolwa mbua kana sua ya maundu maki uteti ni kwatia kumetatu ambiania nake maundu maki uteti ni muonete maundu amwe wavikie na kuweta kula itengone sia kunwa na mavikie na kwitha maioneka na mayumila na alama tavikie na kumila kunenga itumi ni chao kitonyo tuma matathi undu maindie karibu muno bwana FM mheshimiwa karibu tena asante sana ERASTUS nondo wa mwanyosu gimutongea mubya muno ongitungea ngai mubyola munene nondo wa mwanya ungitau kukaba studio cia MUTONGOI TV na MUTONGOI FM na muno ikumbini ya siasa nina utanu muno nondo wa kwithiwa muthenya wa usakuye wa chumwa we undu weta nondo baraka ila na kwata omonde kithaithoni ni jongo cia nenyuga omonde no chokuona Ikumbi yende kwambata nondo mutweta ya wa chumwa ineze mheshimiwa Malile ni wa thaitha na FM ni wa thaitha kuna kuno thaithie undu ayeta imbaraka cionthe ba Ikumbini na tetuma ba nitukuma twi Ikumbi yathime tetende yanesa kwa undu FM wa weta niwo ni ndonge iwengi ta majority leader congrats asante na no tanu na no mubya kwa ngai yes ni kwa tisu ntione na baadaye asante haya rozini mheshimiwa Kyalo MUMO MC ya watu lemani na oingi mutongoi wala aingi ndeni wa mbunge ya county ya MAKUENI kuya tulemani ni wa ya sia kana Kyalo kiu kina MUMO na inde yumwe ndozesha ndo amanya ni nani na mova studio na nako ya kethani ndo atonyelela ni se kombine tulika twatiania kwatiania kethani ndo atonyelela we kulia na kwa ni tuma utumani wako va ni kuona simu va nako ya utumani ni kwa ili itatu kenda imwe 5 namba utumani mukuve va endevi and then wa Facebook ni MUTONGOI TV MUTONGOI FM na ERASTUS kithuku wa NZOMO ni sio page ya Facebook ila uongwatia kwesela YouTube ni MUTONGOI TV Stock FM official na tu live ndeni wa YouTube na Facebook na indi kwesela Twitter kwe mashabiki wengi ma Twitter alamende tena ko tweet ni @ERASTUS kithuku na MUTONGOI TV KE @ERASTUS kithuku na @MUTONGOI TV KE na hashtag ni Ikumbi ya siasa na masiasi musiva ukione kwaku sio onde kwa uwa na simu yaku uthese wa TV na radio nigenda wesera nitwekata ni twegwa na kwanza ya ile ndio atongo tuambia ni ndanaambia na mheshimiwa Malile mwanzo tunene ulwa uteti na maondomeo kwa ya maendeleo autondo naye iteneka na uteti utena maendeleo ni uteti utailete na oingi ndeni wa unenenya twinene ya ulwa ile itwa party loyalty kwa saidi ya we mweke kuchamani na maondomeo kwa ya uteti na yu tuambia Malile ni ile 29 ne mifano kana examples bingi muno vande no ekumbia siasa sia maendeleo malembe tangi manza kwangelekano kwa Nyanza nolikana ya after handshake
ondo maendeleo methiwe mekata matulukanga lokonia ya Kisumu na Nyanza yonde kwa general ni kwatike uni wese na kila mundu ni wese kiu na hindi tukavande ni welembeta yitu ya Ukamba nutukotha kwitha tuyatema chenga muno maundu meokonia maendeleo na twazizemba ya Mukamba ni thie twenza wa serikali okwe binda sana ndo walikana mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka avikiana kuma lata munini wa president munini wa Kibaki Ukamba ni thie twenza wa serikali tukatata ndo batonyeka kulika serikali ni kwanza makana lengo kukaemela ku bwana Malile watatu sisi ya twenenganengelekanyo ya malembe taswa ngine lembe ta Ukamba wona ndo ngwira thie tena si Ukamba ni swite thie si lobby maundu ma maendeleo nesa ikana thina witha cha ukesaithi Ukamba bado ni sawa tuona maendeleo but twinafikia kiwango kila kula kuungi mavikite. Asante ERASTUS ndo na kwazia unique technical muno ndo nitwithire na thina munene muno akwithe watu twana ko lobby miradi ila miradi tajibu kana miradi ila melumu ndino agisio kitu cha ile mbete itu Ukamba ketui Masako na Makueni you chekambe ya kusisia nesa kindini with ati compare prosecution ta central Kenya ila ne Mount Kenya ati compare ile mbete ya Lower Eastern with ya maendeleo ala tena moni maini muno actually desire imwe yakwa ya kuthi parliament ila inataka kepela inai kanaitwa ambia kwa kaundu ndino account assemblies meka mabitu kithaza kindu kitwa itemized budgets itemized budget ni la wazia mbesa hii milioni manaratu milioni 10 za kutamalia mona milioni 5 za kwekona milioni 20 za kwekea kiuba ya za kwenza kweka budget ya national government yo mondio ditha yina kasoroka ebitu kithawa lump sum ugethia minister wa water anengwa bilioni 500 minister wa roads anengwa bilioni yana yemu defense anengwa bilioni 200 lakini baingo mundu etha atona kumana siende taba kuyetha yetaji atongoi masi okenge masi ate maende makalobi for projects na yu kisio kitu cha Ukamba kithite na thina munene muno nundu kuma mwaka wa ngilile na ile ni kwatia FM na mheshimiwa Chalo Mumo nimekwitikana nako mwaka wa ngili na ile ila mzee Moi waiba kube ku retire enda mbokani yake akuthi Mombasa by road atanise na Kalonzo wa Musyoka soko ni wakambu itina wakudifa nundu bauni bo umelelie orwa Kenyatta sandrufune azia mwanake oyo niongwenda ani succeed na ke Stephen Kalonzo wa Musyoka expect ya ewe mwanake oyo nongo expect ani succeed usini muse Gideon Daniel Moi kwa bahati nzio kana nduku na hiki sio ni chuchu na nayo mwanake muina na mina university inoni kila chaendeye na Kalonzo apendo kiyebu asioka lobi ni wo nundu agwetha ni we kondo wekiwe lakini kwa bahati nzio na chama cha NAK ila yetawa Rainbow choka chapita na chapita wawo nitwambie kuona some few developments ndino akisio kitundu asisia akina Wamalwa the first vice president wa Kibaki na alangi mai grupu nesu ni makoniwe ya museo muno na angilo lakini kwambia ila tunaambia lika upinzani ni mwaka wa ngilile na Mwanza nitithie totetietu etina pyo ke maendeleo ndino akisio kitu cha Ukamba nundu yu Kibaki atia bangithia maendeleo maseo maito ena mutumeta wetawa ndemo bitange ndemo Konza City matho waitheka 5000 acres matethanice ni mheshimiwa Muthama na ndwange ingi na Eric Mutua wethiani twakwata muradi uyu wiba tukigambe yo munthi utona kwitha almost 1 trillion na o muntumezu twa Kibaki ni wabangithisie maundu ma twake lakini ama mino bangithia sasa implementation twaliko pinzani kuliko pinzani ni ethana ulilikene bwana FM wina Chalo ni mwizekana mheshimiwa Kalonzo mheshimiwa Ruto mheshimiwa Uhuru Kenyatta peka tima so betika ikambe before break Kalonzo break uyaenda ka join Raila nikanaiteze kwenda hapo ndeni wapinzani keka Ruto na Uhuru mayau tu yatei umundio Konza City nditha ya take off na twake dam nditha ya take off nundu wapinzani na titha atitena atongoi makolobe for projects ERASTUS FM na MUMO pa ya MUMO with county assembly ya Makueni no lobby for projects nyina thokumie kisio chake mwaka wa 2017 ina thokumanye nake muno mbone ni sub county administrator na baingwa lelo weka wa MCA ta lobbyete
keso yila wa MP wa Mboni alobia malami maingi muno na ayate musumbe 3 times ayate vice deputy president pinda you 3 times ini wetete sindu isumara kagari maingi neba kwa huku ikalo pinzani ni kwina hatari nene muno yuta yuji balate taitwe palaji tetwa yetwe yu ni Stephen Kalonzo wa Musyoka kanu ni uyena matambia mako ikalo pinzani ni twe kala the 8 miaka 5 inokita kwa kunondo nienda kukule yuloa kiucha upinzani nondo asia upinzani ni watu wa maendeleo ndikuelewa hii maendeleo matakwandikanesa then wale kamba no anengalekaniyo na indi mheshimiwa Kyalo Mumo miradi sio kwetwa ni mheshimiwa Malile kila mukamba ni wese na miradi sino yeye weta wa nondo wa weta miradi okamba maendeleo ndio mo weta twake ndio mo weta konza ndio watozi ya miradi yeso then ikatethia ile mbete okamba nesa kwa withian mheshimiwa Malile asia atongo ku lobby project ni betha abethina. Okay, asante. No sio kwa mheshimiwa Malile okuweta kiucha thwake na weta konza but nendo mulikanya kana konza yokie ibindani ya mheshimiwa Kibaki na Kalonzo vice president wake na ibindani yu ni bobokie la kindu kitwa vision 2030 yes ibindani ya Kalonzo na Kibaki na yu ni kwatia undu izo ndisiambie nondo akwithiwa idetita sirikalini pure thini na niwo waguo kana mute sirikalini betha bena challenge ni kwatia ni we island to ya itwika if you can't beat them kisungu join them na mabinda maingi bana none we na no we munde deputy president sia alate na inamo tiamba uya na twaya matialio maine wala mengale kweyengi ni kwa none ni una kwenye wake na none we musumbe mwene sia yu ithie tete za usheki handi na mundu ekale bala we mandhiye ni kwa nini tusitumia wa muno mundu ekale bala we mandhiye iko kana bala wayethela kwa bizani kala lakini kindu kimengwenda kwasia ni kana undu democracy yende kutwika we upinzani kila mukenya ena right ya ukwata development lakini uni wikika unule yako ikanundu akwithwe ita for example ila tuenda ulobi thwake inewe mbesa na tutoka bambunge for example national assembly wize kwithi andu ala mangale kwezi ya thwake no atano kulingana na andu alangi mangale kwegi ndikakwata kweli peki ndu ikabita na jo wiwa atatazi yu nithani batonyeka kuthukuma na serikali ila jibo withi ya we useo lakini again you for example takesi okamba serikali ino ya UDA kana ziununuria za Kenya Kwanza nundu UDA wanaweza bambunge ndio na kwati bila mbingi yu serikali ino ya Kenya Kwanza au kamba kitui masaku na makueni ndiko muno na kitumi kila ukuona president witu Ruto atendegwe muno nukamba nundu nukwenda kwisilia kana tuendete ba ya muno pa 2027 nukenda ukamba pa kunike in fact ibindani his excellency Kalonzo Musyoka wazi nukwe the opposition yukituma Ruto wathukumanga muno ukamba nundu nukuona yuna ya maudhukuma ukamba ni batonye bena challenge ningona thwake ningona konza ningona malelo ala ma mionde okamba ningona maisa obikayu nundu akwitha ni tutunga matwazi iba makwikika na itu tunasimama kindete hapo kwa upinzani huko asia peke ndio kitu loyalty nundu wataka usija topic yo mundi ni loyalty vis-a-vis development you know politics you see ndu isu ni sienda nasia for example ni wa chama kita wa Wiper Democratic Movement Party very loyal yani loyal kikamba ni loyal ni kwa nani wewe maybe FM no nweza roho wanalia muno mutaalamu loyal ataki kamba ni chao you ni mweki ku chamani cha Wiper yuko ukija wewe mweki ku chamani you know utonya kwithwa na utonya kutuma usindu imwe happen sawa sawa ko loyalty na ono nzeo no jo tumuona alama na loyal kwa chama cha UDA no mama nengiwe ma ministers ona imatwanza matana asisi muno ona balabe yona kindu chako sisi ya expertise na professionalism lakini loyalty ni yesegwe muno yes kwitha imwe ku chama watoja mundu ta majority leader university my colleague only that katika national na kwa ni county Ichungwa anengiwe chino ndo loyalty la ungamie na president Ruto katika Central Mount Kenya ku loyalty ni ba
Okay, ningoka kwa kutunene yulwa loyalty muno vaile mbetani yitwa ukamba indi kana mbeko pala bwana FM ni wethu kesi atongo yaswele yulo wa maendeleo vaile mbetani yitwa ukamba na niende ona kuthingirira ingi kana uteti utena maendeleo ni uteti utemaana nengi ni wake keka mheshimiwa Kyalo mumo ndenda kuthukomene ndi matu limani ndete kipela the same ta mheshimiwa Malile bake kanda nenda kuthukomene ndi makibwezi ndenda ne tikipela ku bwana FM atatoa sisi ni utongoi wesa aithia ote straightness ai kana nicho kithana thina muno ke saithia maendeleo onatoa kwata tuikwata mataila kindu cha wetani mheshimiwa Kyalo muova no matiari mtia ni mobea Erastus yundu ambe umundi tuine no bandu tuikolania twaje ilobita county balane bobe mbaisi onde mbai ya mukamba alameta wa MCA nondu newo uthi wotongoi wa ilembeta yuya ilobita wa county yo WILLIE na nenda ukutabia nesa pena itumisyo onde cia umaka itumisyo onde cia umaka siga nundu wewa kema kina MCA bakubi 48 kiatiwe andu mathi ya MCA miongwele yake mama kuyo kuma bau ai teuka baluya na kumaputeuka mukisi tethebe na kisi thandatu no yesa kuka kwithia twina kamba atatu na andu ma waipa thina MCA ana na katika MCA izuningalekani ya ilovi na katika MCA me ana alama waipa peo mwa kuma kima Erastus na tongo yala tuiba na tongo imokamba nyendi noa ni kuthisa ya ilukuchambe na masoya kumia nana ukai tusoane bamwe nundu ni utabia nesa yitwa ema kumana yuko soane bamwe ta kamba ukwa ni twakwete na tithitwe tikwete lakini waizia ni tukwete obonokwa nyine nambe yekwe iwenzika kuona okay ba yandu matetha matena uthasio wako iti otongo ibano lakini nambe yekwe thananzika kuona ilobi teisindwa ni akisi na teisindwa ni mbaluya na wasisia undu ukamba tukuna uteti pesi nutitezi si oteti na niti kwenda kwikala nthiti pundeani oteti yumundu ta mheshimiwa mutongo ita mheshimiwa Kyalo niwekala utongo ine kwebinde eseo naye no utonyi wa kwikalia utongo inde amatabiati na alame kwiti utongo alame utongo ine na alama magetha me utongo aka matabiati aumea pesa titona kwitha na mawoni meke pathukanyo na uni mwitikile nundu kila mundu ena uthazi wa kwizithia na ena uthazi wa kwetekela kwenda ateo siapika saa sia kumanda utopic yo mundi kila kita wa maendeleo indi no mubakati kazi ati yu no ti unga maimwe na tikamanda maendeleo bala mai na tikekulia ati yukwangeleka ni watikeza kwithia mheshimiwa Kyalo mumo ebuza kwena getha majority na tiyuka tithia ya mheshimiwa Malile utanesa kuwa utemusa kuwe binda thi na no nakaza kuwa na ikakuza kuwa nukono neza tiende tiyuka tithia ati ona kwanza we utemusa kuwe ni woto no tupicha pala pe serikali ya ndi ila thina miongo na 5 yulwa tikewe buya kumwe ati ona kau mheshimiwa Malile nutona kwitha utemusa kuwe indi nundu nuwe utona kwitha wisi maendeleo bala mai tuenda utongozie na itute ikwatia uthi utonie maendeleo baumai undu longi nuseo tiketha ti balati na nela tunazo wasia meya ongire na 10 pe undu mwe atatie muno wethia ni tukwenda tikeke nuna tenda tikeke nitenda tikese kwasia muno pe ulei ni twenda withi ni tukwenda athukia unduzu ndeto ita woli opposition na nipo ono mundi ukasisia tutaikia leader wa opposition nundu paike tumi ni twenda withi mukenya ile ndi twina ngaleko ile ngaleko ya ala aingi
na ngaliko ya ala nini na patola wa munene ni withie ngaliko ya ala ingi ni ya manati ona kautu ya ingi na nitwaile kwika maundu fulani nundu wa kwitha twina inamba indi maendeeo ni maile kwitha mema kila mundu paipa ndo twaile kwika lathu tukazi ati kikundi kina ni cha ulei na nundu ni cha ulei na itu teide ngaliko yesu yu ala anini methito mepo mea nini na nemaile kwitha me serikali ni na mepanga meanu ni kana withie onamo ni matono ne na sindu fulani sia kwitia mali yu no zero ERASTUS ukamanati katika democracy na katika utongoi wa nthi cionthe apala tubikite yu utongoi ula mubange nundu wa kindu kimwe gitawa kwitikilana kwa laingi no lazima kugetha kwi uteti nundu uteti ukauka kula ni ati aya kikundi kila kibo uteti wetae kikundi cha andu mena woni umwe yuta yu twina UDA ila tukweta Kenya Kwanza na twina Azimio yu ikundizu onakau no tukwete kuyana tambi lakini uwonekana mali kana maendeeo mathitagwe ni mundu umwe maendeeo metegwe ni kikundi na niendo gutapia undu kianya bina ni wugitha wake tono ne wa maendeeo na bina ni jao na bina ni jao undu wambe baby nonge undu wambe bina ni mazabu mata ukatala mheshimiwa na FM na Malile na ERASTUS na director makatwika zuna andu atano na tiyunga nyange atatu baya na tikula ni mwala ingi nao tiazi tiano atano kila manena ni utapia muno nikikweza kwethwa kithitu kigwa na nipo ngwenda otwende twithe tuyikulia ati yo nitukwenda maendeeo kambani ano nduzio muno maketha mebo yo ithie nitibangite okethia tikaitikeethia mali ikwanwa bana na tithia yanwa na masabu ala maingi ithie tena otothi moze obya masabu maingi izini ya ekulu hitu dhino ni kanate bulanie uteti na maendeeo Bwana Malile watata kusisia vegeno cha watu na ibada cha watu ni mheshimiwa Kyalo mumo chaka na nusio thukuma na serikali ila yibo kukiria kana ene ndine makwata maendeeo watu sia lembeta ni tu kamba magavana eli ndimethukesia mheshimiwa Mutula Kilonzo Junior na mheshimiwa wa Vinya wa Ndeti wa Masaku ndimethiwe masemo ni mayumba niti kuthukuma na mheshimiwa William Samuel Ruto na kindu kiu choso na nesa na ndo ingi maze ni sawa we welcome that so tuthukuma jao na serikali na yutu tuyogela loyalty kwetu ni mheshimiwa Kyalo mumo baya na wala ni loyal muno chamani cha Wiper ngagolu one of the loyal leader ni kwosa Kyalo mumo mutwa ni ze loyal muno what is your loyalty ndeni wa chama kuyalama okulia kindu kini kitu nyovulana kwa saithia hatobe amo ni machama cha Wiper mutongo iwo awangamite na kabende ka Mungu yazia miaka 5 timbingi ndeni wa opposition na kwa sema mheshimiwa Mutula yazia aye teka la mangalata ni ingi andu maikulia ipa mo petoka noa chama na maundu mama maendeeo patonyo likado kesa hivya atongo yano mende ni wa chama ki chama ni venetha na mathina na ngaliko eno ingi namo enende ni makwata maendeeo asante ERASTUS nenda kuotabia kana ona katiba kaito nikekwe ni visage coordination ya the two levels of government county government na national government saili takopo mahandi nanti nondo kindu chambe county government either na mbesa nini muno ila generated through revenue yasio internally o ile mechanisms ya kukapa kwa ibetila sia skuma kero silingi miongo tu isine mbesa ite significant kwa development kwa kitu nikiupa ingwa governor muto museo utona kuthia against the government nundu ila 15% tuwe ayuma national government isilikali yanene no lazima najo wethio wethu manajo very closely na nicho kitumi masopise kendo ketwa COG Council of Governors ni kana Council of Governors isukethe ni kala ndini wa ila kamati ngetwa IBEC ya economics ni kana chair wa ketho deputy president na maketha na mawala nyomo na makalobi treasury ni kana mbesa ikauma kuya ikasiokengi kadindini wa maendeleo ma mashinani ma counties 15% mbeza ndani wa account ni mbeza insignificant ni mbeza nini muno nundu
yuta ta counties mbinge wa dukise kisi undu meonena nuku mayange wa ya wage bill yone hit it 57%. Wa dukisia ona ba masaku nuku wa vinya ai complain yo wage bill. Pengine mutula ndana za ku complain yo wage bill na no ka complain yo baadaye. Like nundu akwithwa mpesa isi tha itengete suka kama Mendeeo lakini already ni committed thini wa sindo itesia Mendeeo muno kwa misala na recurrent expenditure liga metoka mauta yu nini zikana supplementary laje kwa ni mheshimiwa MUMO na governor wa MAKUENI nimekite milioni manali sia kuyandu MAKUENI liu na nimekite milioni maana 350 sia kumanenga car grants na nimegite milioni ya na 500 sio bizwa governor ni example nengana no yuni nengadita mfano undu mbesa itumika andi no account government isu ni supplementary this supplementary no lazima with the yukila kendo cha loyalty ni choka ini nundu ichalo mumo niwe mover wa issues ila sia serikali nundu ta majority leader no lazima anengwa agenda isu ni executive at the floor of the house nikana a table mame debate na mame petokethia no lazima get very loyal nicho kitu niona faulia kwitha endeni wake ndo chuchu lakini no lazima nifika sio kainge tu ibaanza tike yakulia ati yo ila serikali whether uteno upinzani wewe perform yaneza yune kule very pertinent ita ina kulazia milioni 550 sio nenga nataka grant ibindira kwinaanzao kabate ko se milioni 550 tekongela imana eli iko ka 550 tekanenga ndole na tisi okana yo budget ni 150 million sia kwa nengo bizwa governor yuta yu mheshimiwa MUMO no lazima wele kana governor witu ndaende eneza muno maundu ni ma kwiki ya carpet nondo yuta kivotha governor kivotha kibana ndana to bunde ite maundu ma kwiki wa carpet aidi kondo na yu governor witu nambia kwa na yiki wa carpet mwana no ni yiki wa carpet kaza muno ede ikina ndikumo motokani lazima athia kinete carpet na hizo ni cost no lazima timande nziasi ya kukati cost at whatever cost tani opposition leader wa constituency ya Kibwezist no lazima ngacheka on Jessica lakini nake no lao kucheka on governor Mutula ayako kina carpet no lao kucheki ma MC aya na mama ikambova wametoka twambonenga ndo MAITU leo nundu kinaanza so ila twana yulwa party loyalty nejoka ikabitri mwenendi nundu andwa nimeukia kukulya makulyo maika akele bikuma yolo nundu mamino kule governor wiki wa carpet niki yumumo na agenda kukulwa ni munene wa chama kule ilobi indiko kwenda ku contradict your boss na niwe zini wa chama kiba ni wa chama okay nukona iso you no lazima tiketho tono kida na checks and balances nundu checks and balances zitu masilikalo nani wane ananeza muno mheshimiwa MUMO azia alape no pinzani development also ni realize wa you for example ruto na ku develop a lot of interest ndino kwa Mendeeo ndino kamba edwa kalonzo akedwa ndino pinzani nokona nundu nukuona kana pa apena a tangible resource person wa pinzani mundu ni kwete challenge on the table na koloni kwete challenge ndino account zino ni sisia malombe ngasizi aba ya kito elangwaze kitu ni weta MAKUENI elangwaze bani weta masako na ndisia kwa malombe ndiye vya ma MCA maingi ni mawaipa kwa hiyo ni majority ma speaker maingi alama pushi wewe hata speaker wa Gitui anaye wa Kalonzo hata wa Kinengo yuko uzu ndeke ndo na kimu challenge malombe wazie ba yama MAKUENI kitu speaker lo na qualified anaita wa Kaloki lakini ala wanundu akwethwa ena potential ya kuzotuka governor in the future asiwa kumaanisha lo neke iwe na keno akikyo cha otawala wa Gitui wala wa bandi mwezi the question is party loyalty yoni kuteja mwene ndi kana jikita kumomesi lakini ukwena na kuona ikito momesi ndana mboka kwa kuchalo MUMO peke ndo aweta na kiwetu ni chalo MUMO yolowa opinzani na Mendeeo na ni wazi pia kale kwa opinzani ni tumauga Mendeeo makekasa na mbona tuithi tu opinzani ni kwa lungu yasa na Mendeeo mayasa huko you know let me tell you something otose mheshimiwa Kisoi nini kwa that auto mfano wa mheshimiwa Kisoi muno mheshimiwa Kisoi asa kuwa na chama cha ilaje ta WDM kana Wiper Democratic Movement Party of Kenya mwaka wa 2013 all right na asa kuwa immediately wewe Kalonzo ndekwa ndo thoko manandwa lakini Kisoi achuzi kutuma ndona mheshimiwa Ruto na aete Ruto
pandu bekwitwa Mboni safari itatu aete Nkaiseri safari ile na ibinda yothe moga magwite sindu nicho kitumi mutulimane kwa mheshimiwa Kyalo mumo pakitwe CTTI the best ila ya operationalize we mbebyo thinwa ukambani yeko equipment cia million we dali bandu basemo na ciana cia admitwa na cia soma niwe kana tigwe mheshimiwa so mundu yukitwa Gezoi aleana na Kalonzo na aete Mendeeo CTTI yakwa aleana na Kalonzo na aete Ruto lamiwa kuma bandu beta wa kwa mutesia wa ngomali kwesela kikema wailite kuthikumela chambalasi aleana na Kalonzo aete Musumbi Uru nikana mambezie lelo kuma bandu beta wa kwa Menzioka kuthi itangini leana na Kalonzo na aete Uru mambezie lelo kuma ngolune kuthi Mbumbune aleana na Kalonzo so as a result of kwethi wa we I lobbyist kulobi onewa chama cha Wiper ameno ni chama lakini alobi mandu make makwata Mendeeo nona yuko upe undoto na kwethi wa wimusio kwa kulobi ukakwata Mendeeo na yo chama na yo kikara kikwavukia na kuithela haya mheshimiwa Kyalo naona yo kile kwako ni ungilaze kokeza kwethi atita ngoneka lakini mengi nundu ba neramo munenga mwana kwa as a point of information lakini nundu nundu hatu niko kwako kanisia no sio wiki FM bakati nundu akwethi wa nyuma lile no amuye kwethi wa ewa opposition na niona kadi zino mikuite nesa nundu yilo no kwase mutula ake wa carpet na no sio onela Yesu atembe andu imeyuma cia makamwiki ya sukanziani masuo mind situ ya yake sila Yesu nesa you never andu nimeyumetie alama na support ya mutula kumuthoya carpet ona kumwiki ya chao pethi na mwa ona ile bindaila unaenda cia campaign mutula Kilonzo Junior ona mbeza ciake no twenda netumia ndi mama kueni manauma cia mbeza cio makatethesa mutula kunge waya issue ya carpet diko na yumete katika any budget nundu ni vitu bani ni bota majority leader na ndia ona chu katika budget ku ikeva itumika ngweza usisi nundu ya wakwa ni oversight azaze party loyalty ni na ukweli wa mambo nundu akuzwa in budget ya 2021 2022 ni onayo akilini na ndia ona bandu bekirwe carpet lakini wala andu mekweyumia nundu ona kwa yunga kila niendete u supporter wakwa atulimani akaambia Kyalo mundu nunengwe majority akandete suti nzeo yundile ya nundu akwithwa ningu wa suti ya umizie ba mundu ya mbeza situ yuko usi ndu mwe tuisia tukasiaza na onde ni mwingi muno ko kindu kiu cha kutwika we loyal yuni wa leo kia kuna sindu for example ndukoneketa we mupinzani yu mheshimiwa Malile ni waweta okindu asia yutakwa ninye leader of government business so to speak katika mbunge ya Makueni na baiki ndikisa kuendea cha executive ndanengeto ngatwa mbunge nikana abunge ila maketi kila makapinga kana makekata ku kila gwenda kuweta na waweta oshindu severo mheshimiwa Malile asia yube na mbeza ne 250 sia kuwaliu 350 sia kuwa ka grant isundi neza ubika balati izukubikia yu ni andivi kubikia yu lakini asikoka onaenda ona you only usunu to nyokwitha be ona mbezo ciaguo governor mutula no na assembly and wa Kemsa masitali mama Makueni on them uzienda waki as we speak na ndine zewe mundu no kwa cia compliment kwa cia governor usino thukumie lakini aende na kumanda sindu kuma balasi na kunena kwake kwa cia no thukuma na national government ena right ya kwiko any other governor any other person unasa kuiwe yuta governor manasa kuiwe ma implement sindula manathana nyeta kwa inasa kuiwe ni lobby undu wa mheshimiwa Malile ku lobby kwite sindu izu nundu nini cia thumatu limani in the next 5 years Mendeeo la meona Mendeeo kundu kutatu kana kutano kwa lati nekie right kwa ukindu kila kibo mangava na maithu kumana national government isu ni right yo ni akio lakini tapa as a party ni mtu wana kwa sasa utatondu his excellency Kalonzo Musyoka no kwa zati unga mabaki ndete kwa opposition nikanaweza kwithia ukamba na that ona ukuna sindu tikayatwe Mendeeo isu ni haki ya chama nanye ni msupport ku yana kwa yana ngeweno ya kwa zatu shekianti wize kwithia bai mundu ukasisia kimwarel bai mundu ukaza tumeazia tusioke misitoni tukambie kubanda tutilange miti tibande sidura moi wakuna yindi sienda utungwa ingi yani kusemba muno kusembetwe ukeza kwithia yusi ndu disiambia ona ni mambio ligela mapolisi makwaze mapolisi huainga ali ya polisi mukenu chando nake mundu mulevi na ati ya wa mundu I mean to the very serious right tuikeze kwithwa na ndio tuna serikali lakini kale usigwa nesa
ni sausemba muno no kisa kwithia ula mututu ne wa silingi miongo nesi yanu utoneza uka 2027 after serikali ingeandika uno ituno toile tho tio careful o ituisie serikali oyu ona ni linde dadala lakini kila mtu no kajete right yuko ukwasia pe amwe maitu twasia ita mheshimiwa Malile wene no likete ngalikwezo opposition na itu katika serikali si account tuzukume na tuzukume na kila mtu wa national government opposition wa national government lakini ba hema kuweni ni serikali ni ndi serikali ni sababu ni mwende ndinga sisi serikali kile ni kweka na ndimanda isi lakini na akiona governor Mutula ayeka sindu ile itaitwa ile mutabia tika mwe ba governor wakinya line yote museo ba governor weka na yundu ne we governor Mutula Kilonzo aweta ekane ne olwa MAKUENI unaweti ana asia kana ila on source revenue tino sana zangili milioni 500 tunatatie tuoza milioni 900 lakini mwaka huu ukite projection ya Mutula ni 1.5 billion ani possible in MAKUENI na mheshimiwa Malile wezi wali haki tui mheshimiwa governor Malombe kila mtu no mwizi eta wa chuma eta la wana kitui the next 5 years wabinya ndeti ba masaku weola uthukuma masaku kulingana nondo nguwe magava na makwara ndo uthukuma through COG ano ni masaku au njano nasa kuiwe katika COG ukwati ya department fulani Mutula nasa kuiwe in substantia kwizwa we munene wa COG Council of Governors taweta we wa legal right kila tuonya kwasia ithieta alama nasa kuiwe na teti uteti ula tukwenda nuteti wa Mendeeo ona kwitha kwina loyo tuoka ba chamane ndumbu byabu lakini tuoka ba Mendeeo ni no lazima tikune uteti wa Mendeeo uteti wa kwasia andu maitu ime na nzambingi muno nacho tuwe kwenda supplementary budget ikalato ni kila county ona national government oyuti unena kuina mbesa na nime unena makazi hii kuina mbesa nimukuwe fertilizer ona international community nini enda unikila Kenya yasi tutethegwe na maundu mali unundu wa kwitha hii situation tize una tetasi yu tuambisi oteti wa opposition tuambisi oteti wa loyalist ikila kipo tuambeza titungiania kindu kimwe chawe twa ni FM ba my friend fortunately neza kuatia nende hizo ndetu maya isi na nengeno useo yuni wangu eta kindu kiseo sia kana ni binda usiokiania imwe twambe kulwa ni sindu lazima itu tinene undu andu maitu maeke ukanenza no ni kindu cha ajabu muno jona paka jado obatu maitu ngombe sikwa kila muthenya indo sikwa kila muthenya ni woni yo documentary katika KTN pandu ba ya kibwezi ndi kwa Malile kitengei na kukitengei ukame ula wikundu kundu amba kuoneka pasa kwetu MP wa ni wa wiper na zo nene again pasa kwetu MP wa wiper lakini kindu kila na kiweti cha irrigation obomite ningona kitete cheni una hati kuna ouya tikune uya tisi yetu ndo tuelezea ndo maitu aya asante bwana FM tunene ngwa party loyalty na maondo mama Mendeeo na nenga nisu watitoze na ki utwe kawaku wa maondo mako the MUTETI na utaalamu nukuona maondo ma Mendeeo na maondo ma party loyalty matonya kubiga bandu maka kola nyoke saithia ngaleko imwe ni kuumia muno ngaleko ya Mendeeo ulamwenda kutabia mwanango twasie loyalty muno ni twasia ni kula kwiyumia bate useleke tunichoketa wa loyalty kwiyumia azana ni kwiyumia bate useleke ukethia ngo yaku yondethi pau undu ya chalo mumo ye kwa wiper na no zio mundu kwasie ni proud ni zirete nzieno yue pe bantu balika athina twalika saa isu cia kwiyumia bate useleke nundu yitwabika kila kita wakunena ni cia Mendeeo nutu na kugokethia ipati kana mutongoi wa chama nuzi ba Kenya pe kindu kimwe ndesike kaya kanwa chwata na niona ngai arutethia tibika ngilila mengolea monza nitukwambia ona oka obendu kuona thani kai ni muno kana kila kita wa party munango ni mundu yuba Kenya party ni mundu ukaweta UDA no ikulia UDA mona ta ona Kenya mautapia ukaweta wiper no ikulia Kenya ya wiper muona ta manye utapia ni kuwa mautapia na watu yo hivi anota ukaweta ODM ukaweta Jubilee
ukaweta Ford Kenya ukaweta ANC yani ni wewe watagwa ndio kutapia ni ukutapia keuni chama na ninganya yutoka kala kita wapati loyalty thino la wibo munene yes ni kana ni waile kwithwa uthigwa mundu ucu kiloko utavia ucu munene waku ucu munene wa chama yithino loto na kwitsa itha wi munene niguo ucu we ekwia we kwata pe kwata we ekwia pe kwata nunu to no kwia ati isu ningalekanyo ngalekanyo ubethiliu nuto na kwazia ati endo ngalekania wiper pala twina mundu wowa mutongo iwona ni mutongo iwo very loyal we you made bate oseleke kabisa na twina mutongo wa UDA wao na we made bate oseleke yu mutongo iwa wiper nuto na kwazia undu ula yukwangelekania serikali ila thibo ni thaicie ni tukwambia kwitikela sindu cia GMO sawa sawa isu serikali la hiyo ni kutungi ila ni UDA wako netwe ila ni UDA na kuima mesitoni ila ni UDA kwa mititu ndende kwa mheshimiwa Chalo pundi nawe wewe wanenganengeleka ni ya GMO na GMO sizioka na yu neo yu ngaliko ya wiper na yu ngaleka ni wenganite yes mutongo wa wiper air troops siake ati haye undusu uweta niwa na ngaliko ya serikali na itu tithio wenda yune utapia nesa na nenganengelekani oyesu yoka na ndineza kwiwa bandu wiper uzione kana ndineza kwiwa bandu wiper meoleana na GMO na nenganezu tangelekani yes you kwete GMO na kudeal nacio kukeza kwithwa kwi same kundu kutona utethia kuolanza nayo kikundi fulani mutongo iwacho ayasia na itu muunga mawitu nuno na andu makwa ni lazima mumbigwe pateo selekeni kana withi ni tweka kila chele cha chama nendo kutavia TV na kwisa kwasia undu wai useo waetetwe ni ngaleko fulani ya chama nundu wa kwithwa ni walewa ni mutongo fulani wa chama kingi na alamati chama maazia nundu wa kwithwa ivye nitiwa kwatia chama chutu tena oseleke uthi ya maendeleo ni matona kwa yuko unuseo otiendeye ukethia atongo yonthe nimeza ikalande mama nati ethabe usio wi pandu wake usio swie katunenani UGMO nundu ukie ona wemiuzu wa mititune wemiuzu wa forest nundu nawe tiwe na nonia munini ya muzumbe kwanza ate otana muno ayenda elesia anaisia you misquoted yes ayenda kueleza kana ndane wetwa undu ndane elewa nawe ta acha you know yes kwe kundu ro kwithia kindu chu nundu yu ni wisiteiwe kuima mititune te asiati kuni kukwanga uwe mheshimiwa Chalo weta kuni kukwanga mitela zipo yonde kwenga no ipanda mbozo ba you wese mu Kenya wa na niwo mu Kenya wa akili ina kwake yuni we wa uloku weta nundu pe principle imwe itawa the principle ya contra proferendum rule katika law lazia kana we woka na idea fulani ethiwani yaku yaele kana bas ni we waku waele pesa kweyumelia ukaelesia nundu niwe wokie na yuko nuzio kethe ni twamana na itwa mana kusisia undula utona kuwete maendeeo ukethia muteti waku ukethia mutongoi waku na ukena kwia siama na ando yes ukethia chama chaku mundu ukethia chama kila we nacho keileana na unduzu no thithia nundu utona kuwete maendeeo nipe twendo manthanzia withie ethani mheshimiwa Chalo mumana ni wona woni usu ni museo na mheshimiwa na mutongo yondo na kwitha atekuwa naguo mena nzia matono mwita ethani mheshimiwa Malile na niwe idea nzio na nukuwa mutongo ya nukulana nayo nibailo manthanzia makekala makasi ati mutongo waitu ngewe no kuweze iwetwa ona kutuika te ima kikundi kimwe nipindezio tutono kwatiane ha
ekaruteche nake Mutongoi atwimina ine kena nendo cia motumani ma AENI kwangere no takete ninenga nongeleka nyote kila kithi tobo na nikindu ki in public domain na tuyambia ni tuthaukie mawasiasu mheshimiwa Junior Tasia twiyemba ino tuyikala ngalatani itumetwaite ba serikalini nake Mutongoi wa chama party leader ayache miaka 5 timbingi twibao pinzani kwa FM nikena noke kwako umezi obaini manini tu yati peondo abata newese pekendu kemwe twita populist statement nenda gutabya nesa otuine na nitwaile kwithwa otusiaitie na pekendu kemwe cyabata wailoma na uteti undu ukunawa ona kau nitono ngavana nutono kuno uteti ngavana wa chama fulani nendo gutabya bembanga atiite munene we chama nakambia okuna undu wake wenza na etha pe undu kwenda okuna wi ute ni waile kwamba kwithwa amanthite kwilelwa moko ni Mutongoi wa kaka mwe ati weni wezi undu unene undu no une yuri kwangela yunendo kwete pa plainly undu usiwa mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Mutula enda kuutabya neza bya undu mwa wailoma na ni wagu na ina utabiziba ni kwatia nina utabiziba ila tunaiba wachuma na ziuma itatu ndelu na kwiya ati kibila cha sifika kibila cha majority kithi na angaleko fulani na nono ni cha thina angaleko yesu wimini cha majority wa ku National Assembly twanene ase national specify ni kana uweze kwa babe majority sorry majority sorry majority wa National Assembly ya ila mbio nde bunge nene yuwe bunge nene yuati pe ndo mango enda kuutabya na nduzuni wabata peke ndo ina utabisi nanye nundu nene siasa uteti undu wendeye peke ndo mheshimiwa wa William Ruto ukwetha yenda nundu kibelani na wasisia muno etho wanga yaka munenga kwetha hebo ngilile na miongolea monza no ni lahisi kwetha aketho yenda kwetha Mutongoi yingi na be hesabu wikite ya sehemu ina nina utabize sehemu ina na munango Kenya tene sehemu itatu na ina kuye sehemu ya mbe ni western sehemu ya keli ni coast na sehemu ya katatu no Kambani ateo sehemu ila ile kwetha Tongoi ila mheshimiwa Ruto ukwenda kuketea muno no Kambani nundu wake nundu ni pope Mutongoi upya totona akakwatwa kwoko panini totona mubingeza na yuni kana aole kubingiswa undula waile kwikata Mutongoi aile kwika masabu make mako manati woni Mutongoi yuni ikita kumupua kana nikito thengenia nake na munango ningutabize banga kuyati Luka 15 mwana kimama muswa miongole na ile waiti asio kana musi ithe ogiasia mano ya thenze ngombela no na thike wangwelea mbesa mbinge na niweze ubozu undu witha wikuya mundu ula ona saa ingi wi katika uteti wa ulei endo wotabize ba ERASTUS ni wote theka muno na kwa yutu kwasia nituenda kui serikalini niweze ba penge waili za imwe kwasia nituenda kui serikalini na bengi kwasia aye miaka 5 timbingi nenda ukutabizia ba nundu useo munango ando asumele tikethukisia wasia wa mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na nenda ukutabike itumi uyumala katika SWOT nundu ni hongo tabasia kindu kila kiutele Ruto ti mheshimiwa Mutula Kalonzo lakini kila kitu no utele Ruto ni mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na uloto no utele Ruto okethe ndo na kwete Mendeeo Kambani ni mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na ezuni analysis ya specialist yuko ndo wa no seo munango of course ti makosa mangavana ala twinamo kwasia kana nimeothukuma kwa bakubi na musumbi lakini maikezi acha nimeothukuma bakubi na musumbi with nitama banga ni mathami echamani kila kina masakui ngavana no elothukuma bakubi na musumbi ateo ni wailo sija kindu kila kitawa interest ya chama
Okay. Kikeze kula. Nundu ndane ibawe independent. Na ona no seo pezi nebe mutabie ni wa statement si neno na tongo. The one ni where ni wiper. Undu malile one anise wiper. Na kone anise. Ndizi bana kiwata. Enda ba UDA no yungu ba UDA na ko bala bango kwenda. Na wa peta na UDA. Ikala ba UDA. Ethani wa kwata certificate ya wiper. Undu mheshimiwa Kyalo Mumo wina wiper. Na ya munenga certificate na etia utongo ina wa nenende. Kale ba na endo thama ba ni waile kunena na nenende akame ati MAITU. Nina kwiyumya kwingi kutena oseleke chamani kikitu. Na yunenda mumbetekeli ogwanda ya agamezo bamuno. Nundu mamunubie na chama kiu na no mesima mamunubie na chama chuniki. Nikanati kaamba kwa thukiende to ya bata muno. Zitawa useleke. Aya. Malile ke no wenda weta. Actually ni weta nienda kuweta kana atongo yela tena mo mekwenda kuliko pinzani nini especially wa kupinga national government. Waedukizia ona nene FM ainena yolua uchaguzi kana ruling ile na ya speaker wa National Assembly yolua majority leader no na wewe wani no atangazo taichungwa ni kwatia mheshimiwa Mumo usuti uona iwendi wako tamundo uona iwendi wako azimio je weneyo chao majority lakini wasisia kuni kuyenda nundu yu mheshimiwa Mumo ni witness and in account assembly ya MAKUENI na jo majority ndiye ilitekwa je muungano nundu muungano ni chama already kina ndino coalition la deposited with the register of political parties paya kwa azimio kwa uji laini ni wa majority ile kwenda kwa tena nyao na wiper lakini mato la mweya madrigithia i majority minority oundu kuya kuna tudwe mweya na woko umu na tudle mweya now epo indi langu enda kueleza nikana Steven Kalonzo Musyoka noto na gwethe atona kukono pinzani museo ndini wa kisio kikito ilembeta yito yokamba ona iso ile ingi lakini ni umukoswa kwa tienda upinzani wa kwa yanga ya Mendeeo nundu ilawa yanga ya Aisha Jumwa ndailitosa kwa kana ayanga ya madam gwetwa ndizini alizwagome ndizi kanolonge no mithika nduri usiti mundu kwenda kibela jozumbe nundu akathiki lifi aendethi andu azuma mwe we niwe wale mwana wito athiba ya meru aendethi andu azuma mwe niwe wale mwana wito tienda upinzani okwazia tienda twake yikwe phase 2 andu manengo kiwo component irrigation kiukibike kitwi twenda masinga kiukikendete kitwi poso line ungi uke mazaku tendo upinzani okwazia tienda budget ndeni wa Konza City nikana employment the increase tendo upinzani okwazia lelo akuma mudito andei kuthiba andu beta wa voi kwilingela kuthita veta ni mwasa titonelwe lelo thini wa ndongoni ukathandike ta veta which is diagonal anu makwate lelo musio tendo upinzani wa development tikwenda upinzani wa upunuasi ukethia yu issue ya Linturi ndio kuongela mukate on the table issue ya Aisha Juma ndimi nazo yalaje ukamba tienda upinzani ukwitia leu andu maitu maiko kwenenza ukwatia yuko yuma issue statement kisungu kingi kesio ni kesiocho tewenenge lakini yethia ethato yanga waya ruling ya mundu kwetwa speaker wa National Assembly ni ndhuku ati weta ruling ilaje wote ni ndhuku mundu agwethwa usini mundu wito lakini ati wito so lazima ti kuna sindu iti balance yete ukethia ni ti kumenye emuvya muno kana ti omumwende ni wengwenda dikana jaza raida okanini kana ndikatrike ni nati will ona ndo bando ni auditor imwe na ngwenda mheshimiwa Malile odwa weta nigo ningwirikana lakini nginenda auditor imwe amanyekana siasa ni munoani wa akili end of statement. Asante. Ndio bwana mwanzo ni ndeni wa kilungu chai kuombea siasa ni wewe siasa ni munoani wa akili saingi no basonge twetwe ba siasa ni na muno twenene yo Uteti wa Mendeeo ngo Malile hasekana twenda upinzani we na Mendeeo watu wako no upinzani tuko ni upinzani we na Mendeeo kwa hiyo no upinzani dwake ethele akamba monyekewo enda kuzia na kuya siata nono nguye twiba nundu waku tukethia tutena ene ndeba twitha bano tiwe weza tukometwa ikwanza
twebaza twendoto ya 13 na inde mondo muzeze nende wakilungu cha kumbia siasa Mutongo FM na Mutongo TV otumani mukuve wetuma kwesela ile itatu okenda imwe 5 na mbese otumani mukuve na mbese otila wa ni free of charge baindevi na ndeni wa Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwa ERASTUS kithuku wa NZOMO kuketha ndo so kuni follow ndo ni follow ndeni wa page ya kwa Facebook na ndeni wa page ya Mutongo TV na Mutongo FM na ndeni wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM official na tu live ndeni wa YouTube na ndeni wa Facebook ekanambie omonde ni ambia na motomani ma ile itatu kenda imwe 5 habe na motomani chungu nzima habe motomani muzwete mbiso ndi na namba sia simu simu kiyo ni ngoza simu sia nondo na kuambe kuikia simu credit Mutongo TV yokombea siasa nina mukethia FM tamutai witumwa atatena vinya kutavya ateti maekane na ngoi malike silikalini eka miaka 5 mithenye 5 eminge wenanza ni meringela kuma Taveta chala ozenga takwazia Taveta. Unfortunately most of the opposition just yap a lot on irrelevance just to remain on radar. Hot hair and well goods chasing is what they sell to us. In short, propaganda ndio ningi unaitwa Kim Jones. Aya Kalonzo kala opposition inekenda Osekevila 2027 ni James Chalo kuma kaiti Mutongo FM ni musio kikumuyo kuma mavindu mboni Chalo mumo ni Mutongo wa meko tweme vau kwa opposition tulunge serikali ERASTUS ya mweshi Chalo mumo ata vi governor tuenda Mendeeo tea carpet ni lampard chumani. Very good. Mutongo TV hello ERASTUS hello mwatinda ata nesa tiwe nye natinda nye natinda nesa kwa ndavisi aishimiwa asu ni Makedo ni Joshua Muya ula mutangasi wogere kumangale kwa sia musalala Kilungu tumwelele tuwa valo oration ina my dad ni shukrani sana nondo waende nondo waende yu akamba tiumela cheni nivyo na indi ERASTUS kwa datu tu mande MP wakaiti Joshua Kimilo vebi ndatwa ina ke bano ningo manda ingi okay kumweshimwa Joshua Kimilo no manda ni enendi okay tuke kwa mundu kwa siati bwana kithuku andu mekuna sio ndo nai ndio na governor atandikiwa carpet na andu alama na musa kuye menanza uti osiomwa ninye Meshak we haya songe tu ndi bana bwana soma motomani ngale kwa sio ndhe akanuke Facebook andoma Facebook muivane Mutongo TV Mutongo TV Facebook nienda kuambia na mundu kwa siati kana ambate uloba nini be mundu unua siati Felix Mulo Mwanza congratulations ERASTUS kuungale ko sia kinyoni nzeveni tu sawa ngelesia atongo Yesu ndelo ni MCA watulemani next time na MCA Alexander Mulemba kwa Mutongo nina makolyo make please haya wana mheshimiwa Mulemba mutabye no kuendekana kuoni enende okay Kalonzo kala opposition ni kenda nengwe ndaya yake na atuyokitia tunengwe kila kitu tambai kila kitu okay ezeke kamba kesizira ithengania ndo azize kila kitu tambai Samson musi wakasanti onakiona ACI okay ni kwate kathina kauni kathini kiwe tuke kwa mundu kwa ACI ERASTUS kula Chalo mumo kwa ndayane na governor Mutula Junior lelo kalelo kwa mutesia Petro aliani iyani andikite iyani wanzauni tu kalawani keke welami kwa kathuku munoka ni kathuku la national government ko moyumbe wa kisio kiu ailaikasa malile umesia bwana ERASTUS kile ndongo yisu muno nitwaleke kombeni kuuma kendo asante muno Robert Peter congratulations FM thank you oneni waku we sawa umonde tabia MCA Chalo newo akamba mekalende na may choose a good way to follow Uteti na Mendeeo good point haya waipa wakuje UDA kwa Ruto Rob Mbova we
Tuke kwa mundu unuetwa Alex Mutuku Kalonzo, tunamheshimu kwa hiyo muda amesimama na Mkamba, lakini mahali mambo imefika hatusaidii. He is holding on his party which help him get money through members subscribing, and the Wiper MPs lie to Kalonzo, misadvise him so that they win particular seats, and they don't care whether he is in government or not. We need leaders who will take us to the government, show us the right way and not indecisiveness. Haya. Ni motumani maenende ba mandika Kizungu, Kikamba, Kiswahili, Kikuyu, Kinjulumani, basongetu nendo soma motumani atano mangale kwa ya Facebook nesisi YouTube na ndio sasimu ngoza simu sienyu. Samson musiwaka na soma motumani wa kumbetekele no soma motumani wa mundu ngebano kwa siati. Natuma salamu mingi, Jose tuma salamu tu kwa FM Isaac Mongoti. Nake mundu no kwitwa Gideon Nzangi ya Sia Kalonzo no ekala upinzani but amanya 2027 Raila akamwya no tie risasi imwe na kwitikila ingi mabaloke ingi. Tuiva Meru na twisi SKM FM itekivila kwenyu ukakwata kura. Kudos ndolo songo fulani agwa wetikivila. Amen. Haya kano ilobi keti ya Embakazi South kano pande kwa uwe basonge tu uzini ndolo songo ya Meru Meru maziazi ya Mutongoi na Weru TV Mr. Malile akunete siendo nesa ezegele mwe kuma moda ezegele mwe ku ya moda kitu na by the way matukio 16 Mutongoi TV na Mutongoi FM ne mokete moda netukete moda by the way uthaithini together no uthaithingale kwa isu cia Mutomo. Aya Erastus kithuku NZOMO Ikumbi sawa alafu tabia Malile umuyenge wa ya serikali ithie tuikwenda wena muthama mekale UDA esabu yitu ta Wiper ni kuosa kivela usetwa Love Junior manozetwa Love. Haya nende na mina motomani ma Facebook nesise YouTube kwa mituki nekenda ni sembe no sesimu kwa uwa ndo masimu ambio kuna simu tuke kwa mundu kwa siati atongo yasuma kunete sindo nesa ngumu kisie FM na wemwya yombanisie MP 2017 na kunitwa abedi 2017 ya ni kwati asia 2027 kwa beti andika 2017 ne kueleweka FM ando makuita weti kepela Mutongoi TV Kalonzo na mali yonde nicho ketumio no kwa miaka 5 tini menini kwake oleto nekana miaka 10 kwa mwene ndi ne oboku muno we ozyo achona na yengo yesu leo tumani weva no wa mundu kwa siati tabi Malile omisi nuna sindwe Kalonzo hata kwe alike serikalini Kennedy Chale Livondo mwene aya utumani wa mudia nikenda ni YouTube. Tuned in Ukunda Diani, show yuko sawa kabisa leo sina comments, just following the show. Karibu sana Ukunda Erastus, thanks for educating campus on our political affairs. Ngelesi FM na atongo yaswangi. Mwakeli asante sana John Mudhui. No kandi yani Ukunda ito mandana. Tueche hili. Tuke YouTube tuzi na mome ya siata. YouTube ni Mutongoi TV Stroke FM official. Erastus okay, asante National Move Kalonzo tangu atoke Gema hapo ndipo alipotelea kabisa Steven Isika na kemondono nweitwa Andrew Kenzi ambia Ingereza atongo yasumu no from nweitwa Andrew Kenzi from ku yakwa manzo Ingereza FM muno omunde uthaithi we musio muno kuma South Korea FM ni wesechu ya South Korea nende kwa South Korea na mutabania wa kuma ko uyu ni mundu mwaitha nake na chalo muno ni waisi neza kuombe tweke wa chuma muthenya musio wa mwathimo na jitu tumbetha na mawathimo that's good ani waje tuendeye no mando kindu kwoti okuma bo shena itu kila baba kwete tiko mawete ndi no yingi asante aya tuyo kwa mundu onoasia Erastus kidi atongo yasumo no ni mukwete mono Dennis Mugu asante ngelesha lo mumo no nesima simotune count me in Samuel Mwania anone mashabiki ma YouTube we need tarmac road from Wamunyu to Watertown please the land in government ala ni mutuko mutindi ada tutinde nesa eti akamba onde bamwe niwo baatu ithato yete akamba bamwe onde
nake mundu no kwitwa Alfred Masese Erastus kule kyalo mumo male akusuma Kalonzo athi serikali ni niki nikana na maendeleo moneke ko kamba haya natwose simu kanini yitukite kwako sie botuo twose simu ya bene yao nenda twose simu bakubi 5 tu monza bandu bako haya yambe ni yao Sara Kalonzo hello Mutongoi. Hello. Neno sana ndio mwewa. Haya. Director ambia ndo kuiwa wako na simu nena tafadhali. Kwa ndaya wako na simu nena. Hello Mutongoi. Hello, habari? Mzuri sana. Mimi napiga nikiwa Roiro Kiambu. Ongeza sauti kidogo. Nasema napiga Roiro nikiwa Kiambu. Karibu sana. Nawasikia usalimia hao kina FM nao huyo kiongozi mwingine hapo. Wamesalimika. Mimi kitu ambao ningesema ni yule kiongozi atakuwa opposition. Tafadhali fanye siasa ambayo ni ya kusaidia watu, lakini si ya kuumiza watu wakae opposition. Miaka 5 ndio uchaguzi ifanyike achaguliwe. Kwanza watu kama ni kuwa opposition ikuwe ni genuine na unatetea kitu ambayo ni haki. Lakini tusianze siasa wakati huu. Tukianza siasa watu wote wataumia zaidi. Okay. Yes. Asante sana, shukran sana. Uzi muzezi welo la Ikumbi ndewa no kikamba ni deso kinena. Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao. Ayo ongelanga wase tafadhali. Kanini mbongelele wase ndikuwa muzezi asinesa. Iko yake zano. Mingi mono. Serikali ndio 2027. Wezekana no kwa niwela 2027. Ruto ndo nolea kwenda ndo nolea niwela ni. Okay, 2027. Okay. Nikiona matumaini mazero hapo. Nitu serikali ndio nena. Kanini ndikuwa muzezi asu kabisa. Ni kwanza hiyo simu ingetuonekana maondo ni modhi nesa. Hello Mutongoi. Hello. Usinde onena nengeonge okwame tukiwako na simu nena tafadhali kyalo mumo Mutongoi amboti na Sara Kalonzo. Hello Mutongoi. Erastus. Ni nena nao. Wenena na chairman Gelani. Yes, karibu. Kipindi nikiseo. Asante. Nikituikane. Zanyi kinano nadia hii. Ita kamba tukumena serikali ilaje okonundu. Tiyo na ndo jambe yo ikinyume achono numana kumangerea kunoenda imangombe siake faiteze faitondeka. Iko uno na kitambo kwato serikali ilaje iko nundu wa maendeleo mo kamba. Onda yiri tani yanza na maundu wangi ometu alatienda tamalelo na sipo bige. Yes. Anyway, kivile ndikiseo kuungela na Mutongo TV ni party to not declare. Ni movie yamo no kedha nyangelane. Sawa. Aya, toze simu ingi. Ni wasemba. Erasa zikwa kuulia malile kwa wanendi hata. Hello Mutongoi. Hello. Tuinena nao. Nena sawa. Kumaba. Hello. Ningo kwewendea. Nino laptop. Ningo kwewa. Ete woni kanae kulio. Ndika kwa. Nazu na kwa mwana. Kanina I'm straining to here. Ni tata muno mwithu kisa ndio mukwatia. No azemba. Aya. Aya. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ni nena nao. Nena na chao. Chalo. Karibu. Na mugedi mwana ndo yasio. Mwagedi wa chalo.
Yue. Iba wa mheshimiwa zile mtu yitike tena kiteta. Usiwe na jalo mumo. Na yule ni wa banga wa bizani. Ndi nenda muda ya kikana na wefa maya sia kana kana ko no hatele ni Ruto ai ko ya 2027 no kwa kivila. Ndi ya una Kalonzo Musyoka yusu. Ndewa mwiso za kivila tina na kala chagu. Na cha Kelly Kwanzia anazijua kule akamba makuya makasa support wanando ma kombele. Lakini kwanzia kule ile ndio transfer wane Raila. Kwa Kalonzo. Ndio ya leki yokana exactio. Kwa Western kwa dia Western ndio wewe. Ruto akakita kuipuru kule ile na kwete. Okay. Ile sawa ile yua ile mbai mama. Ndio sema ukianza tiko na kula na mo. Kwa kwanzia na ukamba. Ndio kuna kula. Akamba la meza akamba kwa ndifita. Ita tu. Ama MAITU ita alama meko consider jati akamba ingi. Waje Mombasa wale akamba moza hivi na ziana na tia inchi akamba ingi meko. Kwa uli imani kana biko na kula na mo. Wale ngoni kwa Murang'a ya akamba ingi pati mwe. Baraka niji ya akamba ingi pati mwe. Tambu kaunti ngani kona mwe ya akamba kwa kwa maana kana na extra huko. Okay. Murang'a Kiambu huko. Lakini akamba ingi kuna kula na mo. Hai lo bitoka wile atoza kivila kimwe. Pabuji arongo hima wai pamoja mbana jana makamba matajati pata wa kula tukuna kula teta tongo inundo acho. Tongo ile kwa zija Island. Akamba na mose ipela itatuka na ina. Na ile akipela chama nare. Okay. Tena wewe pata ndo kwa zemba ingi unjika. Sio sa mbai sio makamani ya kwa nchi makazi hata kamba tenda kugania. Na kula issue mabana onembani mundu ni wa bakazi south no umu yuko kula matare nika namba bidi mutongo huo ni movea ende ngeti tabona tongo MAITU chu ati stia oreka kuno kula kula keja mojo gombo aya ni kwati utumani waku ni wabikanesa asante muno tuze simu ya muthia ani nenge simu ya muthia tumine twende na Kilungu. Hello Mutongoi. Hello. Hello Mutongoi. Ni nena nao? Tena Kilonzo amuzile tutakene kivyokoi. Kilonzo amusile kuma kithioko kalipo. Ndongete chalo mumo ndaese munozi onge MALILE. Maketheka. Kalonzo au kamba nowe kitano mono ni beti bila ngeba. Lakini ndio angekala opposition ni utete kama nono ndulude taibokea. Neondo. Aya ni movia muno. Asante aya ndimina motumani be andu angingale kweno makwenda weseithia namo otumani woni wabika ni soma motumani kwesela page ni yakwa ERASTUS kithuku NZOMO ya Facebook wala kwa sia ndio soma motumani ngale kwone Yesu ni kule FM akaelia kwete kivela ambia na kiba ni Matthew Musyoka ni Mombasa FM gicha kivela okay ERASTUS kedia FM na atongo ya suwa ngimono na vitavya MALILE vai kivela kita wa opposition leader kilioni cha uyumbe Samson Musyoka azia kivela kita wa opposition leader twendini bakamusi ERASTUS ukamba ni lazima tufanye kazi na serikali kwa manufaa ya wananchi usietwa Honorable Hakim Makau shandu akitalo ya ERASTUS vipi poa sana kule FM maendeleo ma ukamba ona MAITU no na ala me serikali ni ona MAITU no na ala me serikali ni AINGI kuma ukamba mekete andikwa for their salary only ule MAITU no na ala me serikali mekete andikwa kwa temusala wo haya mundu gina ke yasiaba ano eto amwisiko wakalenga tuivamwe Ikumbi ni ERASTUS kedia AENI asumo no na uimatungi amovea nondo wako badha hivinda yona koka tunene siasa na Mendeeo vile mbeta ni ya ukamba usiambia ni mtu unge movia muno nendo soma motumani eli peke yake nikaenda ni twende na Kilungwe aya niona FM kethi FM niona bambi ngethi aya chala muona ambiwa TBD ni Dennis Ngeka haya ninongosioka kwenyu ngitutaminite Kilungu ya kumbia siasa ano sisimosi yenyu na message wakauta bana MALILE tuamini ndagola gwe chalo mumo no wethukesia mwene ndi inde twinene yulo wa mawoni ma ene ndi nine kolyo yulo nene nyamitwa mudenyano omunde basi ele mbeta ni utyo kamba serikali la hivyo ya Kenya kwanza
ni vikia na kosa CSL kumelembetani itwe Okamba na mheshimiwa former governor wa Masako Dr. Alfred Mutua ai campaign no neli tomono ai utula muti otongoi wa mheshimiwa Kalonzo Musyoka na andu ingi yune mechilia Mutua no likile serikalini ni batu nyobi kebinda Mutua akatumia chance kiwe nacho wiwe serikali na langi me serikalini saidi ya ni mavikiana ko overturn saidi ya Mutongo yola withi tovo wambai kwa ibinda yasa ni otongo ni wapendoka na wose lelo ni mundu ungi ibinda yukite. Asante. Mbe kura ila Musumbi William Ruto unakwati kumo kambani ni around kula ngili manale na 500 na kula ila Raila Odinga unakwati kumo kambani ni around 700,000. Wasisia kura ila Raila unakwatie umundi Raila kethateko itekebela ni possible Kalonzo ni ukosa kura isu si maana mwanza si ngili maana mwanza. The question is ile inge ni kanabi je milioni 6 itona kumaba no lazima tete kwikenga nundu muna ando elected amasa kwa wita chalo mumo nimetha mayendo kuna Stephen Kalonzo Musyoka mababa nikana masuwete na makoti make kwa kumwia niwo twika musumbi na maimwini ya wathi usubi wethi yakoma neza wethi abaki sio cho kambani mone makwatakura na wewe ibaluka nienda kuonenga assurance kana pena hesabu ibuku muno yokete ya siasa mundu gwetwa Alfred Mutua Dr. Alfred Mutua kibela kionengiwe cha Ministry of Foreign Affairs tikibela very mean tikibela kinini ni kibela kinene muno nundu niweze onela Kalonzo Musyoka wai nabina mwingi ndino serikali anenga wakibela cha Foreign Affairs tibela ile letu nengere ndino ukambani ni bela itatu nundu bandu balabe gwetwa Kitui naponi bana nenga niwe kibela cha Ministry ya Tourism kwa ula madam unaye deputy governor Penina Malonza na bado pay advisor unanenga kibela gwetwa Monica Juma lakini kidogo uzui matala wa nita nusu mwana witu ndo aseto ko waseto kambani ni mwana witu wala mundu no yuta MAKUENI minister witu wa finance wa MAKUENI ni madam wetu wa Mary Kimanzi asiaitwa bandu wetawa darajani na katoa Kitui na ila position sio nengana anatala watu wa Kibwezisti watu wetu Kitui kwa una itu nota huo tailita kwita teta la Monica Juma ta mwana witu kwa hiyo isu ni positions itatu tayari si bao kambani ile si kisio cha Kitui yemwe yeba atwezi pia PS ni matonyauka ni 100% sure mheshimiwa Muthama ndakosa kwithwa esilikali ni bandu basiango opanene muno at the same time maps ni mogete na heads of parastatos na andwangi aingi marana kwitha marana kwa soka kambani kwa kitu mikiupa yo ntrona kwitha watewa December na laini utena kendo nundu Ministry of Foreign Affairs ni lobby donors iko kikatutevya kethe maundu maitu nimande ita for example ngakwete ba konza city with abupe Koreans si uthukuma si kwaka kendo cha mbesa mbingi muno make kendo kitwa ila National Data Center ya almost 10 billion wathiba bado nukithia pe andu maumete Italians meta ICM megete 40 billion wathiba nukithia Chinese kwa uwe Minister of Foreign Affairs nutona kwitha utona source investors ikeza kwenda kukakotwa kia city jitu kwa uwe the ministers ni very relevant ipa hiyo ndo tokela tekambia kwa azia kana Alfred Mutua kibela kilo kwa tiene kibela kenini ni kibela kitona tuteli ona kauni ngwewa andu ame chalo mumo ti comfortable muno ni appointment isia andu aingi thinu wakamba ndo meiwa ti destabilize munene wito ula ne Stephen Kalonzo Musyoka kwa nzia ya kwithwa kana uzi patika nguma ni thama na ugo wago wazia Alfred Mutua ndana kio White House yoba masako toneka ngio yolo nekie na tona lobby wa to kura kwa mundu loketwa deputy president kana president wa ndini William Ruto kwa kitu mikundo na kwazia andu mawe pati comfortable na kwithwa tena appointments bingi ndeni wa serikali nundo kiuniki kwa kutilt equation ya siasa 2027 lakini mwene ndi enda kiu nundo mwene ndi enda maendeleo sasa Erastus
kindu kiki kutanza kindu very sensitive oyuti kwina thina munene muno kwanza Malile asante kiuchanza ni mumo nokite kwaku kiuchanza ni wonondo nitwikite mauvo nginya ukegwa kuyandu matiwe ni thayo ba ukamba ndu kumana naza mheshimiwa Kyalo mumo ene siwe na maondo mengi monene actually ndio ngalama ingine itatuka na inya singi ba muno kana ende tunenge mtaalamu for example through Malawi kindu chambe ni ngwenda kwasia kana katika serikali ino appointment ila inekiwe mukamba no nekiwe kindu kita wana songo short change nundu yukunenga governor mutua ministry ya foreign affairs yani athi Italy akone andometa wa Formula 1 okay azia nienda omwete ila ngalise mbatu kalitunini ukamba cyarutete chao asembe badu bai onengamele yekali na hizo sinema ila itawa Hollywood ini ukuli twate the kata aya uyo wa tourism ambaye obaini ndio kwa tourism kidogo tu nuko na ministry ya foreign affairs terone utete kwanza kwa twasi kwangele kanyo mheshimiwa Mutua ni wathi na wakamana na World Bank ni wane na amone mo kama ite mulati ba ile mbeta ni to kamba na wavikiana kututeje kwangele kanyo with the due respect na ni munengere ndaya muno na niwezi mundu anenga no kila wendete Mutua bana na uliza ndeke for example you ndeke isundete thio kamba kindu kila keka Ruto no nethwa president Ruto no nethwa wendi woteria mukamba etha munengi atunengie department ya agriculture kana ya Kivu nundu thina witu wokamba ula munene pyo ni Kivu yukeka tunengi we kiuti manya mutumio government president barana okamba aya kiki cha tourism kusema ukweli ukamba be chao kitonya uteria tourism yani no ilanga wa yaku yani atisi no na mundu we wazi yani nengo mundu nongi wiwe ni manengi okindu lakini ugo wago ni kana tukitie ni singa ni nimeta masinga na nduma kibwezi nduma Mombasa road nimezi masinga nimezi masinga ni wongo asia basi ni wongo asia hii ni wongo asia hii yutukiti okunwe singa lakini nengi no tekwe yo meza no do the opposition kindu kila kingi baba mheshimiwa waisi no meza niwezi pala umete ni basobe kwa mazinga ukeza kwithia yu na no mwe wezi usobe mazinga azu mheshimiwa Malile itwizene nina gamuno yuko ni wongwazia ngaliko nesu ni tunachengiwe kindu kila kingi mheshimiwa Malile be kindu yana weta kana ithi mawaipa tiswa na makoti ma Kalonzo ni kanate kwa tibila na mutia na Malile aumiobo oiso kuuna dhano muona aswa yula yake na emie yuli na bikio mweso na nienda kwasia ithite iswa na makoti ma his excellency Kalonzo wa Musyoka nitwizo hatu musupport nginya baulu babika kithiundu kienda na nengi nitwize ibinda imwe yukite ngai yake katake ala me kwasia kana Kalonzo na twika president nundu wa kwithu wa Ruto ne eme aba pe mina twasia Ruto na Uhuru maitwika president me heki ona yuti unena Ruto na asia na twika president nundu enda gashagwa pa idio lakini natwikie president kwa nye kwa tulimane be andu na sindana na mo na be mundu na kwatie kula miongo nyanya lakini inenda na ene ndea na me anu nye nimbe ku kindu kila kibo twazi utongo yuma kwanga hii na tikebuthie takamba ona kwiza twinakula nini nitwika achama Kalonzo na FM no ikie kindu kisio asia hii katika ndwala me Kenya yuma ungamite matonya kuoneka matonya kusinda na Ruto Kalonzo embe right kwa ni ongwazi angaliko nesu twethe na mwekio tambaya ya mukamba na itina webinde butho tuicho kati tungianira tikula no mekanisa twikalendi tinene ta mukamba tisisiende kuma yutwethia ta nambe kila kingi ni kingi chawe twani mwe nenethukisia asia isia maitu na nandu mena woni mwingi muno na naso na imatu na ne asandi nundu wakoda ila ti unena sitethia mbai kindu kimwe nengwe na ningwenda okisio kenge na nikiwetiwe ni my colleague ba Malile cha carpet ya mutula kwisila na nienda uzokelelo ingi nethabe na governor humble na winyibetie muno katika Kenya no etwa Mutula wa Kilonzo wale wati ya mangava na langi mena chase kasi mena ngali siti na Mutula tembea na langali yake oimwe yuko twika na ndiye chathi cha lusi kana chathi cha muthemba mundu unekite osindu cia carpet izo yuko twika na Mutula nezile carpetini yuko ndienda tuidweli kimono usite winyibetie muno na ndiye na tuitwika nituciokea tuindo tumwe twithe twisiletie na cio kambunge wa Keli nienda yote motion undu tukusisia sindu imwe cia mbowe kote tuweke kuwa sindu imwe tu yandu maitu liu nundu ni more critical as the moment very good ne kwa kuingi oyo metuki Malile uyazeta nienda kwasia mheshimiwa Kyalo mumo no ku misunderstand docket isu ya Ministry of Foreign Affairs nundu tikuthikusia ngamile we are Minister of Foreign Affairs ndandozi ngamile kana kuzia Formula 1 nuno ni ila muhozi
munene wa jeshi thini wa Uganda una make a mistake atwitio kaindo kaini kana no attack Nairobi mundulo na iwambe kuthi kukomana na ambassador wa Uganda pa Kenya uloto metokuma Uganda anai Alfred Mutua onetho ni designated already a full cabinet secretary lakini athiange wanake na pa mayange wabinge na meso reach out to Museveni na kwiyo mundu President Ruto Uganda na niwe sinloa nena yulwa sindu bilateral talks sindu sia trade sindu sumana wana ministry ya foreign affairs nisio kengi nieleze mheshimiwa Mumo majority leader kwa metoke kana we minister of foreign affairs ni walk into any embassy anytime ukekalandi na ambassador wa US ukekalandi na ambassador wa France ukekalandi na any ambassador na ukalobby for projects kuutitinde ya kuona miradi kitu ni USAID igeke kwa ni GA igeke kwa niki sindu sumana na lobbying ino to weta to lobby development na minister of foreign affairs ni very powerful in that issue. The other thing is no one na yoloa kana kibela cha minister ya tourism ona kiimana keba ukamba constituency ila numetenyi nienda kuotabia is surrounded ni parks pe Cholo National Park pe Savo West National Park pe Savo East National Park na mukilo yongi pe Kitui na ona wedete Kitui wakela bandu beta wa makani wakela nilia wa Kitui ni with yangi ya Ulika Park ti surrounded ni parks Amboseli ndisi ni Masai Mara pe park yemwe generate ya a lot of resources to the county ndisi ni Masai Mara kana ni Amboseli tukwata makwata mbeza mbingi monota county you tena minister of tourism that ikola nyati ni possible tika digazette tika down grade Cholo National Park ikatuka game reserve ya tuke game reserve ito with the tono to resources kwa county government ya Makueni kwa utena ni sindu very critical na finally nienda weta kaka carpet ti propaganda ni kindu cha weni kaendo very hot ni very concerned kwinaanza na tikwenda kuona mutongo witu aikinanga carpet katune paya ofisini kwa governance munola kuna imboya kunekiwe red carpet iso pandu beto wa mwani girls panekiwe red carpet na balabe uthi twithia maema wala mekitu eso ibila nzao ibila sikitu itamba na sindu bingi ukethia cost tikwenda kuona ngalama ya mpesa sia mwenendi ziitumika kwa kusolve ya governor comfort tienda akoneketa undu governor kivutho nakuna nikana maendeleo moneke FM umezi wa banini ni kude kwa mheshimiwa Chalomo ela onena yolwa ministry no asia keka tunanengwe ministry ta agriculture keka tunanengwe ministry ta izindu ziza itezise mukamba nende kude yokai kethiwa akamba ni manenda ministry izo sia agriculture ministry ya water ministry ila ikone katanene ikulo ni akamba manemi yokunia mheshimiwa Ruto kula niki mana mio mukunia kura nundu akwithwa maine ndao mukunia kule tio maine ndao mukunia nundu akwithwa tinaina ulatine ndao kule tinaina Raila Amolo Odinga ta presidential candidate witu aya obanini mheshimiwa Raila nuna kwatie kula inatia ni na President Ruto kula nini muno Raila omunde akatwita alate na sindanie nake 6.9 million to the Uhuru Park na kiruta ila alama yake pae 7.1 million weza kwithia ndini yaanika kuuni wongo asia hii tikese kuona tata ile kusemba na choto sembete ni za kwasia ona itu unity yukoma ni abantu nicho kitumie amwe me kuona hii kila kamba manengwe mea niwe nicho nondo ikula sino kambingi na ticho kimitwa hizo the opposition tibata pia kiumu tunengie tikuona tachailete nondo wako ona sindisha ulobi kwesila kwa maambassador kusema ukweli na itu tuenda tuike kindu kita agriculture farming sindu bingi sia kwiko sia utenda kumyanza kiucha irrigation kiucha agriculture Konza City right itu enda ukeza kwithia nenda nunwenda value mbaya mukamba nunu kwasia hii bandi ne kwata kindu in fact kani nguda kani ni advice na asia hii pa na atie the nosu nibo na ile kunenga de sindu ilangito lakini ne we deputy president ya asia hii pia asiwange mambe kwetela mambo ya material na niona foreign affairs na tourism material kuno twiti kileo huu na tetende anakukita ibinde itu yabika tikakwata kila kitu cha asante ni mugabo na mheshimiwa bwana FM wethukezi oneza wethukezi omuno wethukezi enende wethukezi atongo iva twinene ya yolwa onde twizuto onene we kwineze ndokosa kino ki otutabia ne ki utaalamu yolwa that hot debate ndo mwene nethukesia ate MAITU wala makuna simo na nethukesia ondo matumete mautumanimo na niwo
nucio kwithwa twina mwa ikumbini undu wa mbere ni maje ni mati ya ikumbi na niguo ni mati ya ikumbi nondu no numaluka pe uduma ni nayo kuya matungulu na be noni andu aingi muno matongoni maana kwa moyo wa Joseph Kimende na mambe ikumbi mo mageta gwikia suba ngulu saa 3 cia utuku na ome matu maini matongoni maana moyo wa Kitusa na pe maana kwa matu thaidana ake umeta kwa chalo mumo na nombe ne ukeje muno wa Steve Mutwa okay you asu on the night ime na naingi na ni wewe maiweta ba nondu ambene na mobea nondu akwithwa ni matu ate ana methukisi ana ukethe ne megua tuita kamba nesa nenda kwambia ba ati undu ambe kwithwa tene mukamba anengetwe undu ambe foreign minister kana CS foreign affairs na tourism tima kosa muno nundu no tuonete serikali oba uno uko na no sindi wao kamba uzu kendo kenene muno ni tuonete serikali oba sitena mukamba ta CS no kethe ati na gitumi cha kwitwa tena cheba na nendo kutabia obutu kwazia no ziyula twaze tetwa atukiteta singania twiweta Madam Monica Njuma na Monica Njuma ne la musisia muno na ina musieisi metho ibindela kwa ya jale imwe ya etie ikumbinge muno pa ya ngaleko yanu na ina oni ndo yake NZOMO na ina musieisi muno na nethia niwo Madam uzu no kwegwa andu make nimekuume na ina utabezi oba ibuku ya Esther kilungu je 14 na kwe ati mundu ulawa andu nowe utetha cia andu ona aiba na mheshimiwa ni mwita mheshimiwa ndi mutongo waitu Monica Njuma ona aiba paiki tumikito na nduma tetethio kama okay na kwanza nienda ukutavya ndanengetwe kibila kinini nundu ni mutai undu kwiwa FM ati iwe ba ni edukisha na cia isya mwate ya nundu nimekwiwa eona kindu kumatai nundu wa utai na nye nini si mheshimiwa Monica Njuma na kila kitu anengwa ya serikali ti kwithwa be mundu mesene muno nda kwa serikali ni ya uhuru yo ethitwo asandi ethitwe ebo na uyu ebo ya Ruto na ethitwe ebo na nuitiwe no ingi ya Ruto yuzu nundu ambe wa kwambisa uzutona hata wautini we should appreciate nenda ukutabia ebo na ni withitwe ebo na akawakilisha mukamba serikali nisu namba ya keli mheshimiwa Ruto nuna ndiye kesa wila yake kesa ainengane CS na bezi yezi umwe very political tunanengi na ni museo muno wetu wa mheshimiwa Alfred Mutwa yunyeta mundu mutai na mundu tonga wiki ya masafu motongo mheshimiwa Ruto no kwike hesabu yake ya ukulia hii yondo na kuolanga pina wa Kalonzo ata na nzela itona kwitha thila isangi ngaona mundu museo ta Mutwa na ngimukwatia mbona ningwatia andu patekitu na njona atwika kindu ngakwatia Mutwa na niona bwa okitu wanda twika kindu na ni utabia nesa ni utwika kindu nundu be mundu umwe be mutongo yumwe ona Kenya manona bwa tatekitu inde yuno twikite kindu wedo wa munini wa Musumbi yu ukakulia Kenya ingi manona abwa to teuka nesa ateo pe kindu kimotumite na ena advisor museo kindu kita wa visibility akamwe ati mheshimiwa Rigathi Gachagua make sure ni wone kawe pakupikila muthina kindu kita wa visibility kwa tongoi nikisio na wone kanena nesa na pate ngui andu makamwithukizia nela kuna imathiko mwana inya nenda ukutebya nesa munini ya Musumbi ananeni ta mutongo inda na ni eo state atongoi
makuma ndesianza na mane nyawe na nie itite umbano wa atongoi makuma malembe talama county menanza na mane newe nukona yuko une pongo kwea unduambe pau musumbe wikite za ya mutu apeza wikite yabaza muno na be mundu motabite kendo na zisapu nito no monengo kendo okay na itu taitu akamba kitu mungu endo onaga mheshimiwa Kyalo mumo nukwazia mheshimiwa mutu wanu tona kuthinza na kusisia sindu imwe tambalasi ndize okay nienda tu ina principle yamwe ya Pareto ya kana sindu izute inenge ile yulu ya 10 lakini na yulu ya 10 peke ndo bomba tatukwatia sina faida kitu alama tutethe ya Mendeeo muno ona ni utapia nesa ni donors na development partners alama umitenza na mateba ya Kenya na ni utapisia bani wea wa mheshimiwa mutuwa yu ona Kenya hivi ningi Mendeeo lo kwa na bahati kanite amara ni mbeza tekobete tikapija bakubi trillion kenda on investments na marketing ya produce kuma ndesianza sindu ile tu generate aba na mbeza ile tumbana sio ba Kenya kwena na GDP itu ni mbeza nini ateo munango mbeza si umanza na yu mheshimiwa twina mheshimiwa Alfred Mutua peke ndo kama jaba ta muno twina cho twina mutu to no twabala be musumbete kamwe ati wa Mutua ndwe mwana witu yute yo mweta mheshimiwa sasa kwena mutongo te mweta Mutua nyondu neta wa FM nondu ndo no tuma na kamba makambia we FM niwe ta ilela moko na itukelete moko te ba ya kume kumya monza na ita utuma uthika one nikira tu atukelete moko yue tena mheshimiwa kweva wena mutongoi utona kwenda ku state house be musumbe ata kunangite akazia ninoga bana nienda musumbe akewa thinite kwezi pita kana baka kuna simu mheshimiwa Ruto akulu ati pe mundu ipa wita wa Alfred Mutua ti akazia eba Mutua athukiwe na Mutua kaenda bau nienda ukutapia teibaza nundu mesa ila ibangiawa na ya ne wa mali ya Kenya tena andu atatu na tena andu atatu katika andu miongo ile nema nienda ukutapia ukeke hesabu thiu yuzani cia muno ni upitu ka 10% na ikapitu ka 10% timbai imwe katika ambaye miongo na ile tiga tiende nayo na yuko u serikalini ino tuikeme ne muno na twazi ati tuende nayo undula wa ile okunwa na tongo yesu maitu me laini ni wa CS makune undula wa ile okunwa ni mutongo witu wa kamba ona nyindizi pe undu mwenye ngona ti undu tatoneka mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na nuse wandu makabe nuse tugetekela na undu kila mundu nuse na uthazi wa kwezi ile undu kwenda ateo nienda ukutapisia ba mutongo yula muita mheshimiwa William Ruto nduweze kuiwigwa Kalonzo ti threat kwake ni utapisia ba Kalonzo threat kwake na Kalonzo naka kunia Ruto na niweze atongo yazikulo mwezi yolonge we wara Ruto nienda nuketona ne we ya Kalonzo ati ni wonda biwenda ukazazia na nundu nyini munetele yu akayaga mwe ndioka na ndweka nange waya aikana zindu ile ngenye ni jamani cha waipa inoka nguite Kyalo mumo ni jamani amaika ni jamani cha waipa na ndi kumapu nundu beno thazi wao zeo byesiana na kuikela cha UDA na ndio kwa ume pu nundu beno thazi wake la mundu kuza jamani kilo kwenda ateo yu nundu nuwe musumbe nendo zije ba kwa ndo Mendeeo na ta documentary la kwa ndio na documentary kwa Rift Valley lakini documentary enekiwe kwa paya Kibwezi East ndio wake tengenye kwa unienda leo utwawe ba umetuke ndio utabe William Ruto asiaje nundu andwa mapetuka na obalati cia yisi inde mota atongwe ni manena ila aya muvya muno Kyalo mumo uyongela kauka ukuongela ina oyukulu yulu aki utwende no nene cha appointments nukwiwa kana nyuta chairman kana tangwata ni azimio ne ukona kwazi twasengelekaniwa kambani asuma kwa ATM yanya nukona memu isho muno ngalekoni yakwenyi chama malile ukuendekeza zia
muisio ata yani gusaithia ni ndukuwa mwi threatened no ni magwata mwana wa kwiyaka me serikali na nienda usioka kulu ya kuni isioka baba FM. In fact FM aweti endetwe emwe onageka mini ye bau nundu isingi wongela ni sie kalata sia toicha kiunenie ameni asia President Ruto ene 2027 na za 2027 onie mundu la political nunu mutu abe bindona asia no ndotweka president wa ndino na asia ekan rundu june nda kosa mundu uwana totonya kwithwa atonya mbanangia candidate uyo yonge weta wa mutwa ku interest yake ti ukamba pase development ni issue ya 2027 in working na asia you governor mutwa anengiwe minister ila ya Kalonzo foreign affairs nikana ona nikana ni perform better kwa Kalonzo nikana ni musinda ba it was political appointment purely period full stop kundu kuona we na interest yo kamba base in fact ninzia ya kutabia munene wito Steven Kalonzo kumwe ai iniona bani na nenga mutwa kundu umande nikana ngusobisie maundu undu kuiwa FM atasi akakuni wazimu nundu amande to muno lakini njogu wa Kalonzo asia ni kalaba umyake 5 timbingi nundu ni wezi you no likabae Ruto no ronda kwithwa thomwa indi la ukwiwa Martha Karua the deputy presidential candidate wito wa Azimio anaisie ino ni kindu kitie ususpendiwa kuma ikeze kuona tatie kie tinaweza kuweka onatha kazi yoke 2027 tinaweza kuweka how was his victory deferred yukizungu it is deferred na ila wandifa unit fulani kana exam wandifa nundu wagitumikime kana kila kingi wika nyingi na endo revise nesa yuko umu ikeze kuona Simba au ewa monete baka yikomete nundu anya kweza kukilo ndo yiteba asa alright na ende masaba yetu niona masembete muno twinandatike 15 bana unandatike 15 itile nikendo sele twabeka saa 6 na mwene ndi mena mauboni na makulyo maingi bano nienda tuthiko nikenda tutumine ikilungu cha mutanya lakini utambito thiko kokolo kana deferment muno defer na keso sio kake kamutia nyingi akabaluka yata revise it makotheto leo revise aya nenda tuka kwaku na kumusia isia na mwethukisia nilikana ni kilungu cha kuombea siasa twende na 10 twinene maondo ma uteti maondo ma maendeeo maondo ma kwitha we utena useleke ndeni wa chama chaku ilaitwa loyalty mondo aso ndeto kwatanisha bau na atongo yatu na mone wavikia na kuigwa mawoni mo na kunenda kusisia kuyansia twende na 10 na Facebook ni MUTONGOI TV endo like page tu ya Facebook MUTONGOI TV na we follow na endi tu live ngalekone sino wakavikia na kushare ukashare na andu gasaidha na mone mavikia na kuvikiwa alama teva kuvina TV kana mutandao gasaidha ni mona kila tuende singaleko ya page ya FM ni MUTONGOI FM. MUTONGOI FM ni page to ya Kamemeka Radio and our page na we follow na then wa page ya kwa mwene ni ERASTUS kithuku wa NZOMO and our like page na we wiki ya oingi na kwetha we ni follow say that one na nia YouTube ni MUTONGOI TV Stock FM official na ambayo tumani mukuveni ile itatu kenda imwe 5 na watu moto tumani bau bayende vi namba sia simu si vakione kwaku ni wiki we vau ni ngoza simu siana ondona twemina ekana mbie na Facebook Alex Mutuku yasia MCA Chalo should be true, sorry. Kalonzo can't win presidency alone, even if endorsed by Raila and by campaigning in Lower Eastern and parts of Mombasa. Kalonzo should get a national team and aggressively campaign countrywide. Si woni wake. Kase sana yasa FM wako niwe moko. Aya tuke kwa mundu no kwa asia hii. Frederick Kinyua Mwindi said please kithuku ambia huyo jamaa wa Azimio ashukuru sana wakamba kupata hicho cheo cause wali support Raila, let him wait Raila akiwa prezo alalamike please, hiyo ni nyumba ya wengine. We sigeze nomba yene nebanga waondo kwenda ondo mekwenda. Monica Kasia yasia malile we be bandu bena thina nondo ithia kamba twingwata no ketha ndongo isi tuno methie kindu kimwe no tukwate maendeeo metuki Alfred Mutwa vandu oveo vandu atiali tegezia nondo wa kwetu le yolo muno si woni wake mweshimiwa Chalo mumo tavya malile vai ondo utatonyeka ngai embe
Okay, ndise usiyenene ya mone ndise binda zitu enene ayolo achao presidential. Aha, Samson Musyoka nake Abednego munyawe yasia Mendeeo makoka na atongoi meyumya kuthukuma. Mendeeo twika makoka atongoi meyumya kuthukuma. That's good point. Aye ke so tumanyusuo wetambai ngetimoseo kanikile nuke kwa mundu kwa sia ERASTUS tabya MALILE kana motula kwiki wa carpet koina thina kuina thina tabya MALILE amelie osu ngeze FM sana ni bata nage muno MALILE na wo Kennedy carpet yandu maikweninza Augustine Mutua Mutongo TV ni hasa na Mutua changamo Mombasa tutambani eti kabisa au asume sawa kabisa ni ngukwa tamba uchalo mumo MC wa Tulimane Nundu Ruto ananengi ya marafiki make ivela na ndane sisi ya kila atongoi asu matonya kutethia muno Nundu Minister wa Transport ananenge Kipchumba Murkomen na akeni lawyer ailete kwitha ananenge engineer wa civil engineering mundu utonya kuelewa kila ono dho nacho lawyer ika atamaleloni we aya uzwa chosa na yengo ezu aya mutua nowe ukaete usumbi ukambani usweto anzoba nzuki aya kando ke ba YouTube niona kwena mautu maingi Simon Mwanya ningale kwa YouTube Mutongwe TV Stock FM official subscribe kedando so subscribe channel kitu cha YouTube. Mutula Junior is the best governor to watch next Kamba Kingpin after Kalonzo Musyoka. Achando Lin as let us say all ministries are important to this country. Nakashoka ingia kasi useto Achando Lin akasya funny this MUMO will even say sports ministry is not good for Ukambani. Really? Aya usiya kwa kulio. Aya mundu itwa Austin Mutua ndea asechalo mumo anena nesa. Nundu minister wa transport Ruto ananengie lawyer Murkomen. Lawyer ikata malelo ne na ndese malelo kwetha kuyikwa ata. Lawyer ikata malelo ni Ruto ananengie marafiki magetu one musese wakeli kunene ayolwa ministry of transport Sara Kalonzo Kalonzo eka opposition. We are not complaining being in opposition. We are okay. Haya. So woni wake. Chalo mumo please ekana na Mutua pio Nundu ministry ila unanengwe ni nene pio anduma wiper ekana ina hot hair and kuona ega ini coats hot hair aya Odesmas Jalo official kazeka agombe ndo na goma Kaisinga. Nesmas Jalo asante sana. Wanoze mwandikiwa mwogo yake tree. Singa. Singa. Haya. Kalonzo ajiamini yeye mwenyewe. Kwanza Kalonzo ajiamini. Woni wa munyoke ndavi. Na wamuthia no sesimu. Ningwe ndo sesimu 5. Kwa mituke twako na simu tuko na mituke nikenda tumine. Ono yasie ni ani kutoka hapa Athi River sisi kama wa Kenya tunasema 5 si mbali Kalonzo anaweza Ruto acheza vibaya Ruto akicheza vibaya haya si woni wake naendeka nini ndo nenge simu 5 ki hot hair mituke hello Mutongoi Mutongoi ni nena nao ongelanga wasya kalibu tongwazia utwango yono ende wa ministry na ngo motwande mwani ningi apulito na nginga ministry ya kweli enda kuna kwa nanga Kalonzo kwa tawa lakini motwande za kuwata kingi nyakamba sana ngabala kwa Kalonzo kwa kwa mutula nyine kini chokwa za jeba motwande na nginga za kumana chokamba. Okay. Na no panani tena na toa katika mtu ni mara kwa amri nishomuza bana jobia na jogo la lama ende tena kanda kana ngema lama kanini mu jese situ mwigwa nesa ndi mwigwa nesa tafadhali ndiye gwigwa nesa kwa wana ingi hello Mutongoi ndiwo mwigwa ini nena nao
Jose kwanzeze speaker wa sianga leko nesu nondu DC setavena kavena ngaleko nesu ngusi hizo wasebe mundu kitwa Steven Isika yasia ichalo mumo mbona unakemea chenye tumepewa Rosafi. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Ni nena nao? Ambonzi hizi wasia ngaleko nesu nondu uyombikianesa kwanzela elite Moses pole nondo wa mubitoka nosu ndikuigwa ndio mwigwanesa ko kanini nze ngaleko nesu omitukendisa oma motomani ele atatu bano ngaleko nya kwa kwe sawa kwa nenga simu ngetu sisi hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao? Ni nena na ndani kuma masago. Ando mazi mupole sana tegwi wana nesa usunwa noa ya keseveni keseve keda kike byomono. Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao? Na Mwanza kuma kitu yekilege. Yes Mwanza. Mwana ndo kuelekea leba na nzomo. Kalonzo ndeze kuvyuka bandone beba adi ukambali bebo kana kura za Kenya. Suma Kenya yonze. Kwa Kalonzo na muhimu support bakezo kwanda Utongoi kaba mutua usuno kiuka ukamba. Okay. Nami nelabu tuwe inoze. Asante. We. Haya, ni ukwati mondo imambia ukanesa tuoze zimwingi. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Ni nena nao? Nina mundu itoka Vumbi. Hello. Hello. Eka kuyedukeza TV ni nako. Nona masai ni maendiye masai mathuku. Hello Mutongoi. Hello. 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 Ai, kwa ndijaribu ya muthia. Hello. 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 Ni nena nao? Uko mbali sana. Ongela wasia. Aya kanini? Twamba kala simu ba utafadhali pole kwa latu ya nani muvea kwa latu na na pole ni kwatia hiswingi maundu maketha me sawa. Charles Mulei ngale kwa YouTube ya say with Mutua we are safe. Malile is on point. Aya kana nondo simune si ale akane some motomani mailite tukenda imwe 5 na ndisisi ya Twitter okwame tuketo minete atonguye kithugu tabia mwano usu watulimane utumanye usenzo miengale kwa ya Facebook FM yuko sawa kabisa. Ruto anacheza 2027 Chalo Mumo wajipange. Gladys Musyoka. Erastus Nikolokti nikiwa Kitui Alex Mulwa. No time for Kalonzo to stretch it's now time for Kalonzo to stretch its march for 2027. Gotea my friend Omari. Haya, Omari ni kwati bala wene wake neka. Haya, tuke kwa munduno wasiati kulia mheshimiwa Chalo Mumo ila Kalonzo wa ICS wa Foreign Affairs anengetwe matialio. Okay. Serikali. Mumo kethe kai mwina mwana usumu muno ni muinde mutia mbai. Haya. Kicha Chalo Mumo keto nena nya payu. Naona mundu kukweta hii. Mutumio si wa Formula 1 na ngamele. Ni waisika. Singa. Chalo Mumo mundu maingi. Aya tuke kwa mundu nendo sisi motumani alanda na asoma. Naona motumani bane maingi muno maingi ni mangethi. Aye babe mundu kukwata Chalo Mumo mbau kilo wete yolwa Mutua. Mutua anapenda so asione akisaidia Mkamba ni Cornelius Kuma Matuyata sioni wake. Kane sisi Twitter nikaenda tumine
ngaliko nisu nendo sisi ngaliko ya Twitter nguye Twitter ni @mutongoi TV ke @erastus kithoku na indi baadhi mundu kwa cia hashtag kuombea siasa tumukwetenesa muno ku mala andirwai honorable Malile honorable MUMO na mutaalamu MAITU FM ni na makethia tabia mheshimiwa Malile akongete waipanesa pio twevamwe mpaka saa 6 usiweta wa @moithi sami ngaliko ya Twitter na inde tuo ku Twitter bebo tukwita wa Wycliffe Mwendwa akazi ya hii Kalonzo ngoje 2024 apambane na Ndindi Nyoro usiweta usini @Wycliffe Mwendwa haya Kim Kimani Erastus Erastus kithuku SK musi wakane ngwandaya nundu no mutongoi witu wa ukamba na indi wa muthianga leko ni none kenda tuminukililie tawa Ignatius Tirop akazi ya ayekiwa nikabukisonika kiseveni na indi hatongoi mazame tunona masembete muno emwegwene ndi no mind na kwatie kumbi mawoni mo na indi minukilelieni na tukambia na kumalile ila Mount Kenya yes manendie Mendeeo mabike kwa ni manalile chama cha Jubilee na masa kuwa MP maingi muno na chama cha UDA na Kenya Kwanza. Mount Kenya na atwa yesiketa ngome ya Jubilee nundu wa President Uhuru Kenyatta na ila mana muye maazia no lazima tuithacie minolo lwenu na yo kamba witu ethwa ni tukenda tukwate Mendeeo mau no lazima tuithacie minolo lwenu ya kuya watu sakuoya nundu chamani cha Wiper kindu chambe bwana Erastus nienda welewekana Kalonzo ena MP 23 ena magavana 3 na ena maseneta 3 na ena MCA 18 na MCA ya kilo mwenu mazingili 15 kila muthia mwi gilitano kila muthia mwi gilitano na kila MP ni mazingili 50 kila muthia mwi na kila governor ni mazingili yana kila muthia mwi na kila senator the same ukethia total collection ila ile mesa ni Kalonzo ni milioni ile ino ni nduka ya mwene na jo mwene ndende na kumia ila wethuke ise mwengi wa mutuse ulona unje na chama cha chap yes AENI ambungeni ilona ungamia ana articulate points akaquote ya the law akaquote ya akazeki ukethia ni structured conversation na naye wa chama chap paatwe Caleb MP ula wabaji tu wa chama cha chap wathikwa ni Broad Mbai withia MP la then kisila sia leanile na Wiper masa kwa MP sabo kumaneza muno kwa kitu mikiu nyeni enda kwa isolate chalo mumo ni mutuko mimosio nundu actually ndo mukathia nundu ba na for your information chalo mumo ni na participate ya kumutweke ya MCA nyi wenda participate kondweke ya MP lakini nyi ina participate ya kumutweke ya MCA 2017 na mu campaignizia ni mutuko mya serikali ana mukunia we mwingi muno ukethia andu alao theme kwitibila mo kanundu ninyi na asiathi okagambia betetina kwa unga mwetetina na ngamusoveza mawalanyo akatwazotwika kene kwa uyu nienda kupia kwa nendo kutavya neza Erastus ila akamba mekwisa kwazi nitwaleana naki niwe tukwisa kwa na thina cha mwisho Kalonzo wa mwezi wakanu unatendiye chathi cha swearing in ya governor wa Mombasa Nasir Sharif Abdul Smart nelo na unaokilila nene anaisie enda kose andu ma Mombasa kewo kuma Muzima Springs laini unge wa keli wa 40 inch uthi Mombasa na kiuno ko support kwa vyovyote vile lakini kiyo chumete mutu andei na ithete ina kiwu na ti ukambani nini ile kuthina Kalonzo wa musio kapa andu beto ataveta na akathia kanena mbewano ni kwate mheshimiwa we mumo wa hivyo asia pa ataveta ndaketikela mukamba atu governor so nitukwenda tekune siasa iteri progressive siasa sia kutethia no MAITU kwinzanza kunenga nekiu especially kindu kicha hapo wake ni very important paka likwa siasa hii sia kwikania ndeto na kumanga usumbe na kumanga utongoi with ya kindu kiki nalo kitu ambeza ni serikali na ni kindu very important to us ni mubya muno na ni kwati sio ndeto sia kusia mudia na ni asante muno bwana Malile nondo akoka nondo ningomina ni ndo tungano makibwezi stimovea especially mamu trande ward mathange makundu kweta wanzambani na masonga leni manangu ni kura block na atuwa na kura ngili omwe
ni mpiula webo lakini kwanza ya iloneti ando no mesinzi ilonati kwa kitu mikuni matungia mubea special na nditungia Mutongo TV mubea undu yini ndiwikite veteran waba inita wao anytime ukethe ni noka na juni kuseni nundu andala mekwenda ukabaki kala kibela kine ingi na wono nditaitwa peo kendo asante ne asante muno bwana Malile nondo ya muthia la waiva twaumala kwa azezi wangi mambatie mutandaoni mambia na wetu yete ya Malile ingi na wetu yete ya Malile ingi kuone na ati ya kila meweta mheshimiwa Kyalo Mumo nenda tumine nditusia kusia muthia aithabe undu kwenda kuweta utona kwitha wewe wawetwo no iwe guthongota muno ndu kwenda kumala muomo ya wina guo no kaweta tuiminukirelia asante niweze niga andu ama yasia na kuone ya 18 ndia manya nata niona tawambo ni ya 18 nienda kwa asia no sio nundu wapo ibusoye na nienda kwa asia tikekie siasa ngoni tikie siasa mabuini nundu court ya governor Mandago no senator na nundu wethukisia uneni wa mheshimiwa Malile no ukima waipa muno nundu waitumi okela musia isia onuelewa anengi no sio nienda umya kana Biblia tutabasia kana kuwekea nikusio ona ukeka ona na igana hata niekea yuko ni kanaweza kwithia Kalonzo ni wasubi wana inewo ndaya nundu akwithwa ni statemanship ni statement katika ndino withia no sio kila kingi ngwenda kuweta oju kila chele la kimbe witu andu maitu ma Kenya menanza na nienda ku make an appeal to His Excellency the President of this Republic of Kenya, President William Samoei Ruto. Kwanda yasiothe na nini izi onathaki kamba nde ukiigwa no utagwa no lawe bakubi. Atethi andu ma Kenya. Sindu imwe siambe kuungama, sindu ile itena value, sindu sina value lakini yu nthi ya Kenya wazi andu meta wa live alama etha cia livestock. Indo cioni ciukwa andu ni makwite ti ukamba wigo ka Kenya. Fertilizer umbwa ni ukite kwa undu mekwaza unengana na ndukanenganwe kipendeleo unenganwe kwa andu othe pa tulimani ni enda fertilizer wa national government ubikie mwene nthi wa tulimani ubikie mwene nthi wa Thange ubikie mwene nthi wa kila ward Kitui Masaku kila bandu isu ni appeal number 1 kwa His Excellency the President of this Republic of Kenya. Kindu kila kingi ni enda ukulia CS wa masomo wa education siana sieke ukuwa nundu siana ni kuiwe muno ona sia primary isu ni natembele bandu tulimani na nakomana na siana nini sikuiwe kindu kitawa nina makule mambia meto PTA nature PT ndine manani mbaya siana na makule mambia ni shilingi maana na 50 kwanda yasi on the alimu na alimu ala nene tafadhali elewa hiki situation tinzio mautui na maike kwa siana endi kindu kila cha mwisho katika county governments ila tuena sio oyu ni kulia magavana ona governor wakwa His Excellency Mutula Kilonzo Junior ulawe na slogan ilanze Kenya pyu ya wao ni wakwika nesa na ulungalu ni kana yutwambe kusia sindu ila si utunenga more value kwamba kuokoa ene maitu na kumanenga mbeu nundu kumbua yokite na ndikulia aimi maitu na kila mundu nyeta kwa ni emie eyo netele kubanda na nongwenda ukwata mbeu isu yukumeta kutethezia ndu maitu nenyu ene tilikei miundani tilikei maundu lama katutethesia otiende na mutethesia kune nyuitha no mutethesia kwa governors yonthe tafadhali tambe utethesia mundu itu mwene nthi witu withie ni wakwata mbeu na ikwata fertilizer na sinduleto nya mutethesia na alimu ni cio kengi tafadhali akayukwa ciana nini siku ina challenges katika maskulu lakini tunaenga hiyo ibinda nundu wa situation nundu igwana ondu mukuwe tuli wa nthi na mbesa wize kwitha itwa stabilize ni kana wize kwithia ibindane yukite tiketha tuendeana kwikanesa asanteni sana andu matulimani mubea munene muno nundu wa kuona ndonya o ingi miaka ingi 5 kwendani kwa ngai kwizera balamui kumutongoesia ene nthi makueni muno ala manza kuita majority leader ma Wiper Democratic Movement ni mutungia mubea munene na munene witu Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka kundikia na kuona na ile utongoesia ingi makueni ta majority leader ngai nowe museo asante na mubea muno mheshimiwa Kyalo Mumo MC wa Tulimani na majority leader wa county ya bunge ya county ya Makueni asante sana mheshimiwa ende FM tuimine ju undu ambe nenda kutungia ati maitu asiaisha na education mubea nundu akwetha na itu ibinda hiyo nthe na be omwe unangulitie ilobi FM radio ikwata na frequency ba kuno zioke thia ni wasunge ondu zu
ndekene muzungia ndio yini kenda omine radio Mutongo FM we ngaleko ya ilovi frequency ya etawata frequency mwene yinamba kwitha yekinete neza ngaleko ni ilovi inde we ilovi Mutongo FM no kwati kwizela mutandaoni wa www.mutongofm.co.ke na oinge ndeni wa app ndeni wa Play Store simu yitu ethazio kwikaza mugera wa Play Store ukatype tu Mutongo FM na ukadownload app ya Mutongo FM ugesaidia withukezi ona weba ona wengaleko yeba na ti lobi yoka kula kungi kuonde nza wokamba ketha ndwewa Mutongo FM kana ndumi kwata radio ne kwaku wakabikiana ku download app ya Mutongo FM kana www.mutongofm.co.ke na Facebook Mutongo FM ni mubea ala onde metha manango la ziondozu mubea ndo manengo zungiozu undulongi ngizio kana tunge atongo ya mubea ndo akumye binda yo na atongo yo ndala ma Kenya matongo maza kwetwa nando niwe mheshimiwa MALILE ayazia nuna nengiwe kula nano andu asu ni mena woni waka nani waile otongo sia na no sio atongo yo ndema kama kana undumwe mwitu moyeta waista watabiwene mondeka iwandikitwa esta ina 14 iwe kwebinda thi nundu niwe wipau na juna no jutwa elota bya tongo maitu ona ala meotwika masiyesi nala andube nano kwebinda thi ninywe atongoi na nundu ninywe atongoi tata yundu batontheka withi maundu ala meothinya nthi ni mwa mashughulikia nundu mutongoi atwika mutongoi kondu wakitumi na ila twetha twine no bo wotongo yasa ngakwelekelie nesa na ngi utwaza mweli wa mbe kulungutie kumingoni mutongoi atwika mutongoi kondu apata wa kola andwala utongoeze matsindula sio mathini ko mutongo ila twina agyama ne kwebinda thi no wibo kondu apata wa kusisia ethe andwala utongoezi sindula sio mathini nisiaoleka na yozo ndozuta we pe musia omone wa kulya june person wani japo newa kulya ngatwe kwitie kibila nitie kiba yes wambia no sio no inambia na kiba no sio ngamusungia nundu ni wakulya kulyo kizebene na ko nendo mutabia une nyuma wanena wanazumbe lumo eta ahabu wainena na Jehoshaphat wandikito kundu kwile wambete ande kwa zumbe wambe mangole na ile muzwa katano no kaandi kwengi mabinda wakele 18 muzwa katano Jehoshaphat yeye ahabu ati onakau nukwisi ondozu kwamba okulya ngaime na kwa ni unjona maande kwazo na ila undozu ukeza kuka ngamba okulya ngaimbe na undula windabya no wongeka nundu usuni wo wase wangai aya ngiminukelele pyu pe ondwa bata twaile kumana mheshimiwa musumbe witu William Ruto ni wolotile atongo yare tumokamba na munango nenda mwitikile nene munango yulu wa Alfred Mutua yu mheshimiwa William Ruto akunie sindu itatu aitumia governor emeritus Alfred Mutua undwambe nundu we Mutua ni wenda usumbi weta mundu mheshimiwa Ruto numosie meka lemwe wethe kwake timu hizo usino ndwambe anogwati right undu wakeli nundu ni wenene sakana na mundu la wimetho makuona baasa bayo ndumbi utono nena ni udabizia ba mheshimiwa Raila Odinga onanda kathi balabe ya Kenya akamene ngwenda otongo na akamea maika amwithukisia nundu ni mene ni binda ila thipo pai mundu kimatona kwithukisia wengaleko cia Raila akakalonzo na muzumbe lo ibo nundu nukweteka masabu make mamiongelea muonza that is 2027 izabo ya kwolota Mutua nu kwitumia muno kwa kusizia withie ni wa mutumia kuko kambani na kunena na kamba nikana withie we umheshimiwa musumbe Ruto akaenda kuka Mutua nutono mubanga na akoka na yuka neza nundu wa katatu ulatwa ile kuona na wabata ona mheshimiwa Ruto nutono banga kumbania Mutua twika musumbe binde ukete kana twika mutongo munene binde ukete kwa uti makosa manene kwithwa na bayi tima kosa kwithwa enangwa atanio na mheshimiwa Alfred Mutua tika chone kwa thuku kilaba o muno o utukwazia
ondu twazia swoti nembanga kwa point isu yakele nembanga kwa mheshimiwa Kalonzo nundu akakwa ni Ruto na uthithia nuto na koza manto yo ukamba ugwa bibandu bangi umyosa nundu kwebinda thi moko ni mheshimiwa Kalonzo amusyoka. All right. Nundu wa mweso Yes. mheshimiwa Kalonzo amusyoka na akamba nisindwilise kibathukani na nguta bitiu na yune enda kutongelela mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka Dr. na akamba nisindwilise kibathukani mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka bado nutielie mwana wa kwitia usumbe wa Kenya yuti unene nundu ni wikite pina wake bwe binda ya saa na ena lato wa kwitia usumbe na nakuyo usumbe witagwa munango kwanzile undu wambe ni kuunga mangaliko ya Uteti ya kulunga serikali nikanoka kwate sietwa no ilunga serikali mubaka mweso kwa kweka chino tono kwata usumbe kana jakele ukalika bwe serikali ni na twathengeya uzakwani uimeombo yu aile na gwiye andu alam atongo yala make ta mheshimiwa Kyalo mumo ni make kala nake makulani ati yo tikala pako kwa kulunga serikali pegweto pinzani kilepinda yani throughout kana twiliga serikali na twabithenge aba tithombo ya serikali yu ni makahamu wake na ateo yu akahamu ati nyene enda ikala ne leanete ya serikali eno thazi wakwe ku ethewa unduzu nutono monengo sumbe ateo mweso pio mukamba nukwenda ateba na serikali na kwetha ateba na serikali ti lazima Kalonzo aketha ateba serikali nundu kwiandwa ingi me serikali tambie na mheshimiwa Muthama tambie na mheshimiwa Mutwa tambie na mheshimiwa Madam Muzua Kitui na mheshimiwa na twina MALILE oba na ni utabia ati nindi unenga ni wawe katika utongo wa Ruto wambi tithise bala bangi be kwendwa neba na tongo yala MAITU mebu twambie na mheshimiwa Muthama undu wetu isi ni wikite neza na mheshimiwa Mutwa undu wetu isi ni wikite neza mheshimiwa Munyaka undu wetu isi nutu aeba na mheshimiwa Kawaya undu wetu isi ni matu ameba patoneka masaluke neza mazize withe mawela ange matiele akamba maiki athamenza aya na nundu tukwate nundu ni mwezi undu tubinga ngethi nezu ya FM ngaya mwathime nende ne muvya muno ona kutuika wa wasa ondateka mbingi ndi wana ndiro sia bata muno ne muvya muno bana FM ni saa 6:15 ni twako no sindu na nashukuru muno ndo wenyukuka na ende ndoletwe by the way ndoletwe ndo miwengethi kwenyu inyonde ni mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo senator wa county ya MAKUENI ambiye ni mukethi muno Uganda chathini cha ena president kuwe chathini kiucha miongo thanthatu cha wiyathi wa ndesu ya Uganda na ke umundi kwambie ni mukethi muno na ndikethi mashabiki onthe ma Ikumbi osengethi cia senator ambiye mwana wangu wabinguka agoko ba Ikumbi ne twende na kunenanya na indi ni kwendea kiwiyo cha kwenda masasu matialia ni muvya mwanya kondo otambanya na ito kumela twambie nginya vutavika muthia masaa ele na ndateka siano ndo nava uyolo tweva Ikumbini twende na kunena nisia maundu mio kwenye siasa ni kwate ni wuma na kindu nondu twasia Ikumbini ndwesa umala we muthei no umala ukweto kindu kamusa kwa kwesethia no wathi na ko kukutete ni kwate ithio nthe Ikumbini twumona kindu na indi maundu mesawa twekiwaye tukagomana ingi wa chumwa twende ona maundu ano twitha twikuna kulunga maundu maitu va ukamba kwete cheni Uteti ni wito wa va ukamba na otongo ima maundu ma Mendeeo Uteti twitha va nundu waku na nditungia muvyala maile kumbia siasa umundi ngewaya kumbia siasa twikiwa ni Kennedy wa Mulingi kuma kwa kibwezi asante sana Ken na indi mukoni wa visa hata kithi wa Ikumbi ethia wa Joseph Kawinzi kana mani JJ tumweta akamwana kwa studio na indi tinika mwana mutumia director takithio ni wini kanini ni muvya muno wini wetethia sana ndongo Joseph Kideka na Brian alikuwa nesu na indi radio ni ulawa ikije kana andu mashabiki ma Mutongo FM ni makwata kila kindu kisawa sawa ni sawa maunda na kwa netu ERASTUS kithuku wa NZOMO